taofi e fia tau tua whaamaoni mo oe Samoa aua ne I tala loa lo tofi le whaamoe moe wa maua luma ua pou I toa wala ui ula ua e sapa I tali lau manu sa tuli ua maua sa tangu tumutu ala sopo ae sa toa tai lau loto ua whaaifo mai langi lo vai na tatani a hopo o sua sau e te avele nuku e te avelo unuku I kanana ta ua ne yo wa una tukulanga ia saba vali pea yo uana ui sei ma foma sina mua ole atua fai mea maofa ia fea lo fani uso ile anava o ila ua fionga o oe au se una pepe na whaalolo ile angi o matangi I upu matau e muna tau whaale ana ale lalolangi a o lau tau tua le alo alele ua tau talaso ui tau fi mau lau anava o le loto mau lalo lo I tu malo peleina whaasalele numele lima o lau fili tanganga avane ia na te whaasoa ina o le aso na whaatau waka matali I le atua I ona whaiva a sao I matau e le ngalo lava o e awhipa yo sua sao e te avele nuku e te avelo unuku I kanana ta ua ne yo wa una tukulanga ia saba vali pea yo uala ui sei ma foma sina mua ole atua fai mea maofa ia fea lo fani uso ile anava o ila ua fionga yo sua sau e te avele nuku e te avelo unuku I kanana ta ua ne yo wa una tukulanga ia saba vali pea yo uala ui sei ma foma sina mua ole atua fai mea maofa ia fea lo fani uso ile anava o ila ua fionga au te fifie whachalofa mawholo whatu le rimanga o le afiafi ina ua sa wari wari atu le walu wati se furu marima minuto te nei le itu la se folu I le teimi a matou I ni usi I America nei ia wakau mix up laka whai kawaso le tūlanga wa iai lea ua te ale I tūlai se furu po ai ele tari tonu ngau kwa te aile lima le teimi a masani ai le tatu purkalame iau te roa New Zealand Kua te ai leono I Samoa, ia po o le kua te ai le tolu I Ausitalia. Ia ele re fiafi, fia le loto ma le nganga whatalofa mo folo fatu. Ma loa fua ila o maua ma lo le fulau ilangi ma, a lo le whatotoa le liru ma. Ia vai ere tari tununga mo lewa no tau no nau. O lewa no tau whatari tali, tu lago le tātou purkalame mo na tau urumanga. E whaifo I o lo tau no mai. Ai toi na amatou leo o le fale tau tulituina o nua la awala. Ia le pisi tele le nei tunu. O le sau mai lesi fale aru nga I lesi shopping center I nei matou filming mana I matou whataunga mana I nisi o vai. E toi titi lua I le tolu I tūla. Lea lea, tau mawhai la vai tau tulituri le tatu te. Ia au yo lea.
vialenga le male alo for tato te sili langi ia ole aso roso barfale ne ia madou roso lima ia utou ia fika la vil tanga ia maeva mai fa fa pe eva fa fu lima la wio le fiso la uri tolo ai la tasi de monga yolo langa pule ale tua fo ile me ngoto ile la ona mala mala male le si vaenga ai pongsale si vaenga ai au so fo ile la ile si vaenga ia o tele va vele si vaenga ai ngese le si vaenga to ona sia te fie fa ilo atu ile aso lua le nei amato e fu ado tino va tu sili le mato o va amasani ai sunga ya le adawa mrfui aka Godfather le fo ato amato mo tonu lava le wingo lo na ngoa ma ungolo na ngoa ma mafu angolo na ngoa ile o mato wo mai le meleke ngata ile sunga le loia sauni uni mo me tele le atu tupu seleni ya wa tor mato o va le nei fo ya fia fila le tato te sili langi fata lofa maofo lofa ia mo te fa sa wa to la so lulu ni so le do ke fa pe o le so le so lu ni so ni so lu a so lulu nei o sa mo ia ma sila wa tato what can mix up le me yo e se fola au ngo e fola au ku ya ya oro ke ko vai e ke fa me wa esere ta wa nga se vinga ka ko o sui wa ni ya mo ka wa ya anyways fata ro ka tiro i lo afio ngal le vanga le fiafi ya se fu mo ngi lo so ka ka proclama male na o ko fa foi vai mlai ya le so fa sa ngi mar ka ko ma fa ngi yaso a fa mai mo mai ko yo ko mo mai ya fa fa le aku le nga fa ka mo nga fi fi ka ko fera i lo fo le ko alo fa tai ya sauni so ngal lo ya ma lo afu ila o mo ni yaso ia a fa felo ia tu sia ta fon fa pia foi fa felo ia le sunga le ia tau a ne foi yaso wa moto atu le fitu ta malo le wa tato au le mai foi nei tu la fa ta no foi le proclam fa felo ia foi ile malu le tino so se va ngol ke lop ngat foi le o wo ma paanga ia mai nga foi lo family mai ni sila io o foi tau watu sa ko meni le ma se ko meni le o la o me tatu ta fa wa le okay mia le ai ma le te fa so lo ko meni le o la tai le no fe tanga tele amatanga por kala mele fa to ali ma minti ana ole o ke ngianga ia mai o fini kaldia o ke ngia dia ma la so fi ngalo e ko fai ka ka u el mele o tai au te la tai au all in nei ka 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 vai o le te fai tau atu le ai ma sesi le o fa pe mai o leva ma ko fa kalika ia si kadia lo sunga lo ke ro aro sunga e ke kura i mo cases fa pe ngi ko inga al me mo mua familia ku le malo le atu lo fa pe no fai tio mai I really appreciate ko fai kionga pe ku ai mai ala ku ai mai pe but I'm not gonna blame anyone I blame all of us ke le ole kai mi walu vale le o sa vale so le mo yes all of us o fa kau ole akau le engia vangoa pa u o mai ko yo pa familia te foi le malo le tunu man ko ka ko nganga ye aka ko mai meleke pai me fa meleke man ko falong ma si fa ma ko ngala ngala no mai le vangoa a aku le au entertainers america yo e faila ko seki e faile kai me ngi sila e kau falang fa penga aka ko mai ngi ole kai mi fo ye meleke. And I'm not going to apologize if I hurt anybody's feelings. Because olen ngalu au mai le vango e fai sa ukala. Le lau fai la ukala. Yeah. Wa uma. Maria mai. Wa lava ye fai masuyo ko fele o fai pio. Yeah. Ele ko faro ya. E mai nei e nga ya. Si e o ya ma o ma kere sa ma kere ona le ko fai ke si ka. Ya ela faina. Yes, ma te rangona fo ilo tau aya ulaya o te play minga ra matia. Ai oi. Te play minga ku e ku wasa. Se vai e ko ke o ma ki nga ka ko so mai, ko so mai. O tangata le ye mea. Yeah. Alor ka vale fa me ku ya lule.
Alu alu ta wa pe o langa ka vale tu afia o so I fa fa alu van tu po fe ka fa fa o mga ka fi ka vale e fero ko. Le yo ke pleming o rua. Ma ko le ho yo kai por faro rom pai ka su ye. Quereu? Kai kere yau. Koru e uma o koru ko ka fai o koru ko fer koru sering. Ara uno mamma o era kinga ko ara mamma foi o kamaro. O au te la ma so full time ai. Nga nga fa du sia po o te fa. Awa baila lo kinga ro kuri as fiu su e ora como fare o più longi. O waro fa no. E sa o ti fuoro no no se o te li alu ti ai o kilo ko il ko pero ngani. Ya, kalau mo yun ma to fa nga malanga. Bau te loro to la ngona tu la fo yo ta to update. Ya ai tu la fo ne tu ame fo ke li o medica. Pra não fa que ele o americano ele fa kusum kapo. Ya, fiu ki. E O se ke mai o ki langi I roto rua fa ko a. Ana ma to o te ta pena mai na. Fiu ki e mai ku li mai kai mo pokara me. Ya. E fai o te que ele o pa maulo. Ya fa te tele de. Fiu ga lo matia. Ma fa tu e queen. Ya. Ya me se fot pa I o la ainga ma le tu langa. Ya o tu sisi mai e veni a fa to te vai ma te na fusi o. Ko ya o le o file no. Ma lo ma fa te tele de. Veni a tailo a veni Pacifica. Ya kilani ya pa fa tu ain res ma ta asunga ya la uli la uli pauli la uli le fa nga fo ina. Ya ma ta to ninga le to mai fa te tele mo lang so ino ta to por kabi. Ola ta to wo ta to mta le va ta telefone po yo ta to tulu. Ta to mo le case. Ya ole o sawi lunga telefone o tala lelei, o tala malie, o tala fisuisuia, o tala whaaliliu. Ia, ma le no noa I o mautala. Ta tia te oi po le alo whato whala inga o le afo I lau a veina. Ta upe pita. O le ama tatu. Sauni il whaafisili. O le o mai a yaso. Li mai va yaso. Pei ona whaatu langai na mai le fionga I le tamatai whaamisino. E tau wa mea ai fuafuanga o le nei whaamoe. Lea o mai a. So far, mai le amatanga I le roi vayaso ngai vayaso nei po le aso na le la. Ua iai le whaatou whala inga a aloia ali tūtete. Le e sunga lau le mai le toa. By the way, tau te le I o na mata upu lea. By the way, langa le o mana tua. Ngoka o le sofa sunga lau le mai le toa. O mana tua lo le breaking news mua lea. A tato me iai o na tato toi o mai na ia lea. O le tae ona le la na wha mau wha ilonga ina I le unga wha masinonga I se la whai wha masinonga wha nomu swa whai tu si. Ma wha mau wha ilonga ina I le ioeina ma le wha mau nia e iai le suafa la auli a le mali e toa. E a veo le suafa matai. Ma ua manu malo ai le fioanga o sasina ma le pa ia o le fioanga ma le nuu. I le suafa o le au le mali toa le la tau sisila mai ai lunga. Mo pine atu lunga sisila mai o li unga lea o le fai unga. Na ua tu ina tu lunga ya a fai mo na itina matutua e leo sisila mai le la utango e fai tau fa marino atu. Ya tau te sisila ni lava i lunga. Fa masinonga mua o fanua ma suafa. Ona o mafua anga ua ta ua i lunga o le fai unga au tasi le nei al fa masinonga. Fai unga au tu mua ua faa maunia e le faa masinonga le faa saoina o le suafa matai o le uatea po la taiva fosi I le la aulia le mali e toa. Lua, poloa ina le restala ia faa mawina le suafa la aulia le mali e toa o le uatea po la taiva fosi I le restala o matai Samoa. Male lona tolu, totongi o le faa masinonga o tupe na whaulu ai a totongi o le whamasinonga o tupe na whaulu ai le tarasanga. Whailonga o le whamasinonga o whanua maswafa, sainia, le au pepe whatupula, prestaine langolango, lua whalealo Mikaele to whamasino, ia ma tapua I ka whamasino. Ia, o malara keiso lea mkau. Ma o mai fora mera ka whaalo so o ia kule e whamare. A mai o remka a punu o ki ngā I kalinga.
Au inga vea le maka upule. Afa mata upu la vale ala walunga to ino tu la e matua ti nga la va ai ta ule la aule le mali to. Na o ola va fo ile fa tau to ino le songa la aule le mali to ile taimi fo ile na mai ai le pai election. Ile lua fe lua sumar tasi. Le na fai ele fionga e pong fitalaia to le fo fa fisi. Ai koe kua e numar koe inga koe fai aku ia koe fo ile ai ele se la aule se mali ko. Ole mangola me fai ia lau ia lau whamkalanga. Ma ole pieces fo lau ia viule. Yo kako umau sa mo. A fa pio se inganga ko sa ko fi sa ave mali ko ia lau. A bere ngole. Pau aka ngaka dispute o ka ngaka ka uswa mali ko. Ai lewo ka mo fi fo ka ko so fa pio. Ola ko ngi ai nga sa mali ko. E mahari lau sau noanga lau sunga le lilo ia. Wa uma fo i ona wha mani, na tato vatua fo i lesi le sau noanga le alo li i o le mali to, le alo le mali koa. Ia fo i papali i mali tau. Papali i fo i titi wa toa. Le leu le atali i o toa tanu maa fili tu lau sunga le nofo. Mangingo le wha mangingonga le ko i. Nga ave i ai o mea ia sa singa. Na to i ai e le toe ina. A soifu. Ole ale la ko fe au le ila inga sa mali ko. Ale pa ila inga sa mali ko. O le ai ya fu. Ia o le mea le mana o le toi ina. Toi la epa. Manisi o la lafi tu o le mata upule. Le ala ua makua whaakongu mai e kura fung. Ia o mai la i marea. Koe whaakongu man le skala. Ko ule ngolea. Pepa le skala o makai sa mo. Ya aula. Temlangi ala au le mali ko. Avala o sisi la au. Au ngi tena. Te longa ka a ko ko ale ngo. Hayo. E oi. Ma ua te tau foi. I so o se fale whaasara lau lava. Te tonu o sa moa. Ona ka umar so fale. Au koe whapupua. Au whapupua. Ia la whatura o tala. Tai peia so whapulou la vaku. Asiata. E mo ye tele. Ai kele isi e ka ngofi whapupu ia asi. Mantua mai. Kasi lea so whaka ua. Moka. E mota. Os. Asi ma patu. O maka o mufufo. E iei fo so whaasi o fofonga o kui maleri whana. Wai. So e ka hua la walanga e whengu mia iai. E o fwena so whale. Langa iei so whala auli. E iei fo so whala auli ale mani ko. O ngi au ka. Ele ole le au ka. E whaikalo ma o la auli ale mani ko. Ai au nga ka so whanga musuga. E kele ngala. E ma pewa na ko ingal ka ua ko so whaka. Aule interesting part. Lesi interesting part. Asi aka mali a ko ngal ngala tunu. Mango fo iso lo mo ya ka ko whai kio. Mesiale anarael ma commentator ala ka pi. Ile ka ungo ingo ngai ka masa mo ia ka umai le fai ki fa me ka fa sa o mai le ngo ai le solo mo mai le ya ka ko driven by jealousy le ka unga sa ungo o suafa o ainga ma me singa ainga lenga ko mai I kupu e ave ka ngaka ngi le ka o so we are so hypocritical ava pe le suafa la audin mali ko o la auli le wa ke ave ya le wa ke ka wa ko le suafa O le mea pito I leanga lava I sauni mali atawa. O le tau mawhai o tui la epa e so sofa pūlenga a li im whai pūle o lea ngu umare ngu. Now, remember, ngā makua I o maia I asasi. Ngā makua o maia I asasi ngai I pārbeke. Mo mori I sa pari. It's not enough koi. O I e a fuaila utala lea. O le matua le kea o lea tu inga tangata ni pūlenga li im whai pūle. All he wants. O ia puli. O le pau. Ma o le pau. O fafi e mangua. O le makai e pule e sa sing. Yeah. E le pulou ata ua soa fale pa. E le pule e pa ma. Absolutely. Ai musu. E refuse e kalia. E le lope, he must be haunted by the name Mali e koa. E le lopo la makua I Manko ving angale maliu le sungal Mali e koa a kung mafililu. E le polisa o loko ko inga man fainga fa vai le suia inga fa vai awa makua I fiu lang fa ai ya mali ko na ele malu lu mai o inga fo ilanga makanka aila o longa le fia le ya mali ko ele manga ko fa longo o ko ka o mai se ngo mali ko sisi la vai ngo ya lena o le tulanga la na sa mo mo fa mani longa ya o le o mai al fa msinonga na le lai sala fai ma ua faa pine faa mawina ma manu malo ma faa maonia ai la aulia le mali e toa ma le afio ango sa sina ma ainga
Faltolu. E iai le suafa matai la auli ale mali e toa. E alo no winga, ya, karo fai ia ila tau ia fai ali po kilo muso e kukusi. Ya, mari dia yo ko finga ngalu wa si ronga oko. Si ronga o ke pisa si ronga mer fam si ronga fitua. Tato to foi mela ia fam si ronga. Lo suka saudi fa pe ia le atua. Le la ua mai a vai aso lima. Sila aku ke si mata malo ia lo tu mo le ila tau lo te te. E afi ai marsunga la uli mali to mre to. Ele o mo mia so makokati. Se mainga se sila tu la fono le vainga le. O se vainga le lei. O se vainga o fa pule inga ila tau lo nau ina yesu enga le mi tonu. Se ia me se awa ole wa fa pa fala mo o ki topa. E mo wai se tali ma fa ta pena tu matu ai tu e lua mo vainga muli. A o lea ua le mana nao ia lo ia le tu te e. E whainga la ko a sauanga pe kali i fesili mani tūlanga whapena. What's this means? Ele se vangol kula fongo in particular in mele le silence ale defendants. But these are processes or procedures eva ai le lo ia the defense lawyers. Ia ke au foi la fo le wa uma ia le kelo mo mau le ale prosecutors por ku ale malo. Le lau ava perua o kai mo mau le al vaanga le modia. Ele ke I mafau ia. Ele ya nganga ele mga mia le apio la ko o la ko ia va pe because ole process ava pe o vaenga le modia e mo apia introduce la koloia o nga fasili la ia la koloia ku sai fo I mori mau kuskusia o nga cross examine la ele prosecutor, and if the defense lawyers decided ele mga mia longa winga, it's very likely ele o ia se case answer because ma file prosecutor nga fa mai no e mau ki mga mia ia kanga ia charge e kaunga cross examine fo mako ia ke au mala uma fau ko so leva ia ku defense lawyers o le sheet uma moni mau winga au mai pu uma makua I kekele au hose langa mai moni mau ale prosecutors, like from the defense point of view there is no ele ima se anga koe because it's like elo yaise me e kaukali ko it disprove ai le argument ale prosecutor. So in other words, masa sai uma moni mau inga mai le ima se moni mau stand e kinga inga fuala la ko ia le vaenga ko ngole cha le modia e kau apia I luma ma cross examine alwa lo mo uma ya and this is kusa lo ye le view fo ile o moni mau malanga langa mai e pepelo. It's all hearsays. There is no substantial evidence to prove ai le view leo ma le view ale ku malo. So what is interest to me in the case there, given ele ma fainga nga prove the prosecutor on reasonable doubt e guilty le vaenga leo, I'm wondering why ua lainga nga ku ia o ke topa, and at the same time ilo ia mafau e ke le yo o le afiang o le afangi o moni mau ia au mai ile whakapenga la whakapenga I provide submissions like o lewa uma ia moni mau. So in other words a kauloa nga whailo decisions ale whamasingu ai le kua kuia o ke topa. Why October? Lo ia mahu whaunga why October? It's kind of dragged the case longer, and lele ngai elo mahu whau ke ngiwa cross examine le prosecutor vaenga le ko ongo. But if they decided not to, ai lelo avele mango provide submissions. Is it other argument? Because waka kaunga wrap application fa apelo basic evidence leo inga mai le mas evidence stand, therefore vaenga lea e kilia e avangi wa innocent e pe o se vaenga nga vai fanga le ku so leo wa faile fai unga lo ia le ale defense e le mga mianga kuma kanga basic fa makalanga ma evidence ia mai leo e le mas me o stick e mai ele
e no ele o ye ma se me fa ma ngia nga soling ile kula fongo le cha vai I se si vaenga sauni o na matura le no sfa to fale ngale atua. I se si vaenga fa fengo fie. O se si la ke si malo ya la te pe mai mo pen. yes Nga o matua mai mau o te taimi. Ele ai mangi evidence ngo mai malato. yeah A walanga o la ko la ngau. E su e fa maungi o kau pulenga ma fau faunga. Alela o se si la tu tangata matua experience lava. I le tu la fono ma la tova ai i loia. Nga o mai maunga e koe alu ma fa au nga se foi kai fam singo nga se si vai aso ai matua le fa kwale ya se marsi anga ile ngi vai ngi mo ma ko sol me ko nga le ka ke vai fa ngale ai a maka me mo mo lunga lua le o ma mai fa mai yo these are the key witness nga o mai Maria yeah so Marie flip pa Marie ka o me sa yes tu ya ro ki le si vai wa fi wala ka o kango ko se kango ko mo ma umanga i wa ma se was slippery ele ese point le ma se ma fo anga ka ka wa pela fa ki nga for defendants ka ye mori ai le o ye se me ma fainga prove ai e guilty va nga le pe ka ko sai le no the doubt they are guilty beyond reasonable doubt ya to ma so fina ngano o se fai longa le ke au la vai ele o se melanga awan mele ko ki lo e pe sa ngoia e sa un po le ko aku ya oktopa ai karu lava fai fa singonga se o mere so o science o science lele yeah foringa mai mawia ma le fa singonga wa foi la ko afia se e kaula e pe a ka ko kikir fola i la ko foringa ma wala pe fa ngole ku le pe fa ngole ku le kukangi a ka kikira kula i le ku le ke o la fusi ma la o ba ko fusi ma ya o ba ko fusi ma ye a va ne samia ke si o la ko foringa vole le already wa mo ya le fa singo ai le fia fa karo fa e fo ya ma ku ale mo me ile tane e fatalo fatu ile si ai sa o me lo mo ko manga ako pa si si la ele me le mo mai lu manga mo mai fa fo before that misa ai mo mai era manga na ai sa manga ako pa o fatalo fatu ya sta mo fai puro le e ka fa sa o me lo ma tu ele fia fa karo fa si si la mai sa mo o e fo ko mo papali e fo le ngai mati mai fa fo ngai le la so mai nei ya po le o pasi mai fu i uma ele fala lo la ele vai what a so loser what a loser ko misa se ko vai ku yanga leo ya ka ko ele nganga fala lo la il fam singonga o fam singonga le la vai ese foi ngo fie foi la como que a um foi a uma la fie fam singonga o nga kala like o nga kala ai ngale como fai fau kala eu fie ele ia le como fai sa ili la me como po nga mali wa ia ko ole mele o te tau va ia tuai o te tau tultulia le vai le na lo fidengalo sa uni why october o le paloka e lau ia Augusto Setembro fakwa o ke topa o yai se I'm just saying o kiu ke maka o fai fisi ya ko ngalo karango ngalo kili o le ase mafuanga o kongi e wa o re mai wa fa ke kainga fai e lo e kiuti la audi kongi mai luma o pusa o mo tino a mai luma le fe nga paroka ai fai o nga maua ko ma se si o le mea ko ngi ku se ia umar fa nga paroka o nga fa ko o risi ba nga ki ke le observa pe foringa mai e ba nga fa pe o fa no fili le ku ke le se la ko fa karanga fa e pe foringa mai o le tono le o fa karanga e le e ka wia o la me se me le fili o le ku ke o fa se la fa karanga depends in the case. It depends in the case. And the lawyer, le defense lawyer, will weigh up the risk. Pe velanga o famgalanga ko kemi momo. Ko sa kanga ko le sheet
pai kai mia le anga ilimo mau le se avangi se credibility on mau kong ye le value yuli a fuala i mo mau uma yanga ka ko falongo koi le ku o le ku malo and I think I rather prefer ka ule malo i mako i la ngonga malo le la koleanga ava pela e fua ku i ku le ku malo ole laua ke si o le pepelo mal fa ya ku fa mai wangalo fa ya ku fa mai wa a wole manga kua ka ka ngofi kongi value yuli le sheet pa ile o le sheet pa nga uma ko yuli a kor kai mingi i pepelo so in other words if I follow you what's the point la ele ko yese me pa e mafainga i lo ko ye ka yese credibility o mo mawia so therefore ke ka ngoi we le risk ele o yai ma se mo mawanga sau stick fa pe ka mafaya ka ngia mai ai e sa o murianga o le ala me la fa mai mawa fo le kai mi o lau clients e self e alo e ngole ole you know if kinga inga fo e fesili ma a le wa mawa ele ngi there is no credible evidence mai le prosecutor e ma fainga prove ai e guilty va ngale so le kalinga lo fisili ale yakawa o se ikulele anga fa pe ngi o la yesinga moli mawa e caustic you know maybe e ka kaunga apia ngai mafainga discredit pe contrast le moli maule stick ele yema se me stick it coming given information si wa mai fafo le ala me la mai mo fo kai mi o lau clients e sa fa inoi o lo e lo it's like you feeling 99.9% you're confident the case is gone you know lo fo le side of the justice ya oi o le me fa ilo kala o ma fa ngi in New Zealand e paule kai mi like ya o lele mai se fa yunga pe guilty pe not guilty wai a mai lo fa yunga e guilty o le kai mi lo nga wa ave lo le vangoa to both sides e mai submissions for the sentencing because it mitigates the sentencing I ava pe e not guilty pa so fu o umar case ongi ko ba ya o ko famasi le famasi ngoma so ke kauma o le lo ke kauma fa o ke kauma fa Po le ana ma fu anga wala inga fa mai submissions ya o ke topa ai le i fa ya le yunga ele lo wa mai le yunga okay le lope ese le process sa mo ese le process in New Zealand and in New Zealand I've been in cases where it's not guilty fa so fu ongi ko ba ya o famasi ngoma o fu ko mo o nga ko fa nga me but once you're guilty ku so lela e choose lo lela aku o in custody a lela fa gat kali kan me sentence ai la a mesha fo ipe fu mai lau fasalanga ile kai minga ka fia ai o kongole fa pui o le mele tu le mai le atau so fina ngalo ia ka ko fa ko makolo ka ko fa ko mai la se mi au ka fa I ka fa ko mai si vai ka ko mai li o malise let's focus ya la auli ile case ringi nga ka ko fea la uma mai a matatu update tu lava el tau ta ya o to mutulanga uma manisi fo yo media o le aunga au ke Samoa pe nga fafau e la auli me ia uma mai lava mai a longo le roi mo le mau e o ia Marie o le key witness e o ia limongi o le sikangi arua ku mamei sa kan sau malesi makupa isa pangi mangei mau kangaka not even a near something near o sau wesi fa makalanga fa pia ona fa tonu wai le la audi nga pawa tu lo nga pawa ka nga kale fai makau pipi lo ngai ngoi lu ngai meinga mayangi il vai so di ma oi mas ko of pule nga fu pule ai fai mata su'a le fo ka una via mai i mori mawa le rile o misa Jeremia su'a le fa mai ngala ku kuila fa yatu e fa mole e kau kuanga ia ka ofi pe mele le fa ya ko ale e su e le va ko fa lo ko ele lo ia tania to lo por afiona no psua ia la fe kuskusia inga le ai manginga kala fe pule ai o vaku so o le winga lu tu fa yatu e fa ko mai le sko ali mai se ka ko focus ya la uri wa o le main person le nga ngau ka nga ngai kulo ile ufa fa ngofi e kili o songa la aule male to ale o uma mai le vai yaso e lima ka ilo ile va o fale arupo mamangu
pe ko kusa mare mamao o le va o se kaulaka laka nga fai la aulingi faufaunga. Now, and I must quote the song avakule lo sungali atu. O Marie, wa le lako ki witness lea. Mangingo kalangoa Marie lenga fama. Yes, nga avakua ue la auli. O le kalakemi o susuenga. O le tala la auli ya kia. A fai e mongi nga eva ai i fa kasi masem. Kau kala ilo fa maungi. A fai fo i kele i ai. Kau kala ilo fa maungi. That's it. O le ala le mele le kau mwhai o nga le. O mara vanga nga. O mele ki le epe le por ki whenga o mele o paroka. I think it's obvious for le o paroka ia o kusu. Ai lau fai unga ia october. Ele o sikura fa por ki fole le inga ia moa le pirioka le inga ia koe su ofisisi me langa ka opu le au la karakan paro. I think ile ia vai le ia taua and ila foi facility. It's very political because there are three individuals or le involved in the case le both complainants, male defendants. You know, they are politicians, or they were politicians in the previous term, you know, Tionga Laule Mariakoa or Fepuleai, Iama Limon. So it's very political. Mai o ke agree for ile assertions asiata. Ole kompai mai etake dia laul. Mangkua one of the ole simol yanga nang moli lauli ole conspiring to defeat justice. Ava pefa fonga mai misa. Ole Crimes Act misa. Sorry to ambush you misa ole Crimes Act 141. And we were talking about this. No, umangka kalango ile vaenga le conspiring to defeat justice le kasi fakasi le Crimes Act. Nga ka mafai ele vaenga le. Inga imafainga moli ai lauli. Ngonga kango fau mengi. Avai vula le moli mawolisi. And nga falongo o kala voinga o mai o kala lauli fai yaku. Afa penga yai o ka kala le amio kong mesa. Afa pekele yai o the same. Yes, you know olanga kalango malauli. But that is not a crime. Ole crime, ole kala la uling faya Marie. Ole kala la uling faya Marie is not a crime. Ole nga ki encouraging her. The truth. Ka uli mesao. So, ole wa fai mai, ole wa ai, you know, nga ngai loa le vaenga, ole wa langa kala ngoa ia Marie mala uli. Fau lola ia le mele fai kama faila uli, va ili kasfakas. Conspiring to defeat justice. A person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years who conspires or attempt to obstruct, prevent, pervert, or defeat the course of justice in any cause or matter, civil or criminal. Mangkua mele. O lako yanga fai mori mau ale mau waku o mori mau fafau lako me e kifa kua I. And I hope o mea foi lea laingo iakia o ke manga o se whainga malo e o mai e sweep a kole la pisida. La kou yang kama fai e defeat le justice. Because ava penga e koe o mai le vaenga nga I mo mo vaenga fia me po le vaenga kula epa. So mai le au soi o le afa o popoinga le corrupt e kokongol makanga luenga leo leo. O ila kou yang involved le keisa la uli, they will be laughing to the bank. E manga o mia langisi e o mai e kama fai e protect ia kula fongo ma preserve the justice. And to me personally, there is no team of people who can do that rather than fast. Le la o tau nua I le mele na whaila lo ia moa. No case to answer. Yeah. Ai pe o tangia mai le o tau nu sa wa. Mo ke le fia kali aku langa ele o angua nga me ko ke au o su nga kala ma fai kala falalanga mele fai. Yeah. Ia, o le vaenga le na I le tātou case. O le isi vaenga mali e. Ai tau tere I o atu. O ba vai e tunga. So le, wale ka fio filo mai o I whanga. E whauro vai e kule kari o limongi. O post mai lunga ka mai kiki. Au te vai e tu na e le fwele vatu. Kilo mai e. Ai nau tu vatu. Wai tasi lea lai kiki. Kasi e lea lai kiki lea nga whai mai le mori mau sen. Na watu ai o mai. Lea nurse. A le fai mai ona manatu I lunga e share mai le article la latu newspaper observer mo fai mai ia kele la ko kala a o le ale me o ko mo musu ai ko ke o mai fai ko mo ma tu sa le pi fai anga I ina o le tali de vaenga le ia ma me o mai nga fa mai o solo
wa umanga me fai mai anga ila vai anga ia tangi le fa fu me le tu a le sau mai le tali o le le puli ri moni ai afi le kamiki le nurse Ale foko a rieli fore lungo se whamkalanga lai ki kire. Mankuola. O ko inga comments foi vapia. E for foi la lorkas fakas il Crimes Act. Lea ua fai le fai ungar whamasingonga. ia Do not comments pe kama fai e challenge se fai ungar whamasingonga lau fai. In terms of lewa ave lewa ngoi i la ko my submissions. My confusions is my legal view based on what I know. It's a truth. It's a fact. In New Zealand, se longa wa guilty le kangaka. Onga ave lola ilo le avangoa va pe ia, your sentencing date is this date of this month. Lela avaku le avangoa I councils to provide your submissions by this date. Ale yo le aso le sentencing. A fua mai le o lua mal fafonga fo ele kungo. O a submissions here wa ask el famasingonga. And it's something for us to understand. O a ngi ko nga submissions. Wa yes wa guilty. The information is not available as yet, as of now. Basically, whamakalanga I ko ke moanga mai sources lai sa mo. O le fesili foi langa lo ke fesili ia ia as a lawyer. To have a comments like this fai mai lua fai mai le ame o le ngale mai o mai e fai mo le mau and stuff like that. O le fesili kongo langa. Fesili prosecutor. ei Fesili prosecutor because e mafai le prosecutor nga pea. Le famasingo. Na o ke manga mai APC no mai. And then the famasingo wo fa pe famasingo ia counsel for the defendants. A mai ko o arguments nge arguments a lawyer. ia te sira fia la le te usa leila e vai stamitit vai e nga la ia ngingi pe o po o I fefo I mito tu O ai kusa la wanga lo ia pa singo nga te no ia ka ko. le le binga la tala ia le la wo so nei fa di mai rona vai fa pe do mama sa ti ai fu ma long ka ma o la wa le si le mo ma wanga fi o lua la wa nei le na fa mai sa mo lo nga ku fi di ku ai o mai la fa mai la o fu nurse na wa si si la nge fa ngol mo sa mo anga fa pepelo ngale ko fa pe ko sa ka va ru kire po pese ka di o limo ai ti te o sir fa mkalanga fo ringa ma ofu of ale la wo so mai lunga mana tala ia ale sa o la so ngonga ai se ka ngare fa sia fa sia ile la ko prosecutor ai se anga ile challenging ai le no case to answer va ngale mai fa yo mai e sa ngo mai po am ia sa vai stamiti stick pe o nai menai ma ba io e pe fa cosa nga si me pe Pe la suri la king. That's their use no mai. le na no foi me le ma wale o so fua ia le la wo so mai fai nei to ingantara ia le so no antuna loia le se la mali united tangi to e fisili mai tangi a fai foi of to fisili o to ia le tu a leo ma le HRPP ia wo ke ro vai ngai mal sa le la usa orsa wanga loia fisili ile to prosecutor why sa bole challenging ai ya le foringa me la sir fia le ngaf ya ele si me ko fa me mo fori si kai mi E fai la ko la ngai be ngomga wo foi case ngo ngo ye I manukau. Sirisa ole avangi famasingo il prosecutors ngo I lawyer famasingo ole ise wa hostile witness. Obviously le famasingo. Counsel for the Crown, do you have any other witness? No. Well, rep application ele I manga o foila ko evacuation witness ale avangi ale defense. Onga ole se merit ole case. So ekele ole avango la e mafainga kango ia le fionga ya lenga fo. Challenge le submissions le because you can do available submissions in more pharmacy. Challenge submissions ale defense counsel. If I pele ai mo ke manga ya pia so and so and so. But ele vai ale prosecutor. Ele ma se nga mai. O mako yuli a ko le sheets pai. Ele uli o pe pelo yang mai mo mau ale ale government po leo. El fue el vai saungi ma asia kamal fa fonga le ko o keisi singa ia le malo se fai e fai inga se fai ai o me fora le o que o foi
ole papa o sangunga afunga ale ko leo ai maka ele yongo kilo le no se me kakau le amakanga lava onga ko su le lo ya siri mege fa pero kilo me ko ka ko me le nga ro ku per malo awa lau lava ngi me se ke le lava ala represent le malo sa o lelo so nga le atu ma kele fu yo kese singi sila ya manko. If there's any country that's so close to Samoa and our legal system, on New Zealand, o kula fongo fo le Samoa, lai wa swingi o kula fongo umanga fa o New Zealand. Il kelo kula fongo lai the Crimes Act of Samoa ye se di Samoa lunga lo fisolo leo, lawa private investigator kamingi. Ngai se vai kaminga makalango ai, langa ye kala kele ngal banga ngala ko fail Crimes Act le Samoa, onga kam fa married. Emira le Crimes Act ng New Zealand. Kele yon ngal le lawyer sili. Ile va ainga I cases ngai because she or he is the chief prosecutor. Ava aya ku le case le ngi merit. Awur fa me mau for kai miole o lawyer malo o resources ala ngu. O I o ke kalkongoi ile ila view nga fa mai so political. Because instead of using common sense, mawa ai po a marital case, wakau mawhai ia twist. Oke le loa penga le leile briefing o lawyer sili le case ngai. But if there's anything o leo ke masar salo ele mangkuan ka kopa ai ku li pokina nga fai mai nga ave ia ile prosecutor. Makuwa ike il prosecutor li pokile karangoa. Lenga request defense counsel li pokina nga le amakang nga le case ngai. So longa winga ai yai mea ia nga leo. Aile o mafaingala ko briefing aile prosecutor because they have a evil intention. They have a political motive. Attack it loud. And that is not serving justice. That is not justice at all. Malofa chai. Ole ata to o atu. E uma tato atu malonga tato fo I mai tau titoyo I ana vatau mata penanga o le palota. Masi tato to va ai manai o le fanga sa o le fafenga ngale sa fia le lotu le ita pipi na lela. Ai si o te tato atu le hatare na surface mai lungo le fainga o stasi o mo le mau te lole o mai a. Au te fia mana o ai si sau noanga fa artu la fono, wainga fa artu la fono si ngalo sunga loia. Ia mas fa popo sunga le ataua. E le hatare na sa surface mai ai le van le o ka mo fai kusa. O vaenga mo ai sila nei le te sauni. Mai ia longo tino Filippo anga ia ila wori ie o te vanga le wori ia lenga salale o vaenga nga lengkusa. Ai mai ia papali Mona Lisa. Anga ile si o vaenga nga so mun muria. O vaenga ar Toyota ar van ar Noah. Ale van e ai la markanga ka leo lea nga la ku fa amatala le tama video lea a mo mai sunga ya misa le van le o ko ia ai la le to sisi le mai samo e la marka mare mai le kai fa le pe ya rifo I pa to sisi le mai e o le ta ya le pe ri fo I marka I fa la le ki e mori sisi le sisi ko a ya se play peleta ma pa fa pe ole mai le stai fau es kai fau ya ki ve ka si sur kai fau fa sono la io o le aro ta vale ya la wa le ai ku ele o ngo se so ai aro watu de tanga taula nei le si leo le po chode ne le ngoltant ve sili ele no ia ile video le amre tu guarda se le cavale le fa mai lato masalmia ka va sa ole le ngam ribo ai sa le fa li unga tanga tena ofisilia te le lo ia yanga teifa ai fa mai o lona I lo anga ia le teifa o la tu songi tu lo le pele o pe la tau masalo kai fau mai iker kai fau o manongi la lo ta va le la bea le no le tanga ai sila ko si kai fau por me mongia makua ke ia kai fau pera longa kai fau sa ko fa mai fi au ka fora wa tu lo ai serongia no kava ko ka no mo nga si ko mo ai si ava tole
O le la sa fisiringia ele lo ia ali tu tete. Tanga tale Jordan Sally. E wa pe mo fo lo ngaka vi fo lunga mis. Ai fa mai da kari ka ai fisiri la le lo ia korosia ta ale le alo ia tete. E iso ko mai. E me ka o me ola. Mala ko wa mi. Ai se o ka ka ni ai. O fea le fa vai mai mana fa tu tangata ni mata penanga ai o le a fo isi fo ku nga nge ilo ia e ku mo le malo ia ku ai nga mo le mau le ka pe nga fa pe Ka ke masi sia ka wa. You have to be very careful pa ka lu kongo le court. I express saka opinion e basis e mea e lo ia saka expertise. Wai sa o le lefesidi lo ia leng fai. E ia sa expertise I mea ka o mea ola. Because of it. Ka o fo mai o mea ola I la ko ngai lo kilo inga ia wingo mea ola. And he's opened himself to sounds like okay le ka wole le upupa. You know, all of the sudden wa e kango ka mafai e faule le narrative. And it's beyond your capability, it's beyond your experience. No wingala o le mea konga la ka mafai e famakala. O longa wingo ka I faula ka mafai songi pe po yese koko I luma pe pa even le ka I faula ka I faula pe o train. A onga ia la e sa o le sili lo ia. A onga ia se expertise me ka o meolo. A fianga study o fianga wa fiangi ni ka I faula uma fiangi meolo uma nga kango study ma prove ai. O le meo ke o lo ke vai ko wa ka mafai foi la le o lo e faung si new narrative. Lea nga kalangoa ngeyo le Land Cruiser, a le wo o kavala I kiki. Ai fa fea la, a fa pela o kavala I kiki, o inga operating o kavala le. Ino eke le ia pea o ngenga ka mawhai expand le ia narrative nge. And I think the police are so narrow-minded. E pau loka whaangoanga kele. Ua ka ngia I le level ma capability o leo le isa mo. And it's a shame. Mai maule uniform leo. na tonu ia se feso we fina o me ngoro so yanga na mai ko pa ka ko ria por tai fau ba tu na tatu matua mana fa fe nga man tote Mosaro le ban ngaru lungo se mit pa ya yo so songi mai se mit pa mosaro mi on mai le ane so songi mit pa ngaru pa o ka ba le lu ai ia a te vai leta mana tua a faila o se ka o mele pito ile a fai fo se ka I fau le so a e fiura le ka vale ka foi le ha ro ka I fau nga ko lalo a e fiu fa e pu e matua arua ka I fau le Ale ka si. e sa ina fa le ku I le ra boli fo no ka mafo se nga ka vale nga ora ka vale a ka uvale o ka ko ngi ko inga ai ole mele nei le fai nei nei awodi leo usa ole mai ai aso ama fisu ya I an ko fai ngo mori ma se I ka match ma me ye le wo mai ma mau ko ye keisi on mea ke fa ko wale o le video le ele kiki o le mele fa ngal ba nga asa ka wa ko se ku la se ke ba nga le video pe ngis ka vale a ko mo wale pa wale me nga makamara makanga pa wale me nga mai le ka mai pis le a fele le video a ko la vol po wa ri ka vale le ko ku no mai el ka le ku no mai le si van Roke ba ku le pala le fo ka vale o kili vai se pa pela ko e se fa pela tala mele na velta il fallait ainga na sa pa wanga mele ke Ava fula le kai. ele fe ka wila wa le mele po ka vale mele il fallait pa fa no sanga a vale ka vale le ko ku no mai e ka wa ke le se ga yo le su e me now ole hanga mali le tati fa ya tuai okay le no ya o yo le a wa le tele o su nga tele o te lo le wili lingon ta upulea te mai anei ona laude unga ai fasanga lo ke skele al hit and run wala nga ya fia mar ko fa ka ngole ole wala e a fia mar ko fa ka nga nga uma le skeng e a fia I masokanga o ngisor fa nga po in lo sa le di pule o lo fa ngarwenga sa fa ngarwenga pe o lo fa ngarwenga LTA
ke le o me o story o le au te lo ole a ngai umba ngai se te mi muli sa i linga sa o hit and run o le si moli maule o kanga ka wa leva ka ule ngoa yele me sua tangata foi le sa fa ma vai move malona ainga i kukuila ole case ole ula le a tawam sauni sa mawala of so ta inga phone call male ainga tonu lava le na watu wai le ula le malon to olo le fo kukuila na maua matou fa soa na watu no foi o ole a koanga a ko le move ko move ko ngofo ele ko mai samo i polo ole au nganga out of the blue mana o yele mia su ai son ko ru ngolong ai ngolong ko e move lo yo o le o ngare ngoi kukuila ngomo ai fa ki i le ai nga ai o nga ua ai mai yele mia le case pe ya mele no fat a ku usesi ku o yele mia mai ken kaio o tangata ia na fa ma vai ona ele fia pratis ku sala ko lo le sa o mele a o me o ku wo kilo mai o le ma lusi la ku fa fo o to mo ko sanga o mar mo kingo e se isa o fia mele a inga u fa ko a ma lo fast na fe ai lo e vai nga yam fa pia to ke fiu e laf e mo ka ku ai pika wo ai ko kilo mai ua liu mali fia ni te aku se siku ua liu e mauti no lava ua sila mai fa pe we ua mau fa ma vai ma ko fa pe ma ko ku salo ko fia mem la uki a le ua mau le ma ko fa ma vai nga anga iloa mo ke ngofo pe e nano te fa foi la utala ma fa so ma sitinale i ameriksan o ngol la ku kala ua ke ile vilia ko vai nga ya ta mole fai mai la ko pe pa la ko la so e se ngai ko pui le nga la ko ro fa nga nga pam ke sile ka mai o fa matalanga foi na uma nga yo ele le ide ele mele nga ba kum se ke fong me le te vai ya tu le au mai ele si sui mai ku kuila amerika sa mo de sia so mai duma le sa fa nga fa kasi msamu ai mai ele mier pam ma na ye foi fo tuanga mo naus wala nga ole ai e ko ye submission se fai sa affidavit fai sa sworn affidavit ma me o to foi afa fonga mai o to ye fa nga pamuri ku kuila le sa la ku mare uta le fa nga a fai o to mo no fo mani fa ma nyanga fa mtala kuskusi la or ko war lo fa foi nga rim ka pula a wone o tato fa sa inga ka fai konfiki wa ma fu la nga ko e fie fo yo le la out of the blue le ko e fo i po ko ya wa ko fa nga ma fu ise a wo fu comfortable mar mo ki wo o le ma ro sika ko me pio e ma ro sika ko o la wo se ki wa ka ko kamai a wo ma o la nga ro no mo wai sa u e nala no fa yet la nga mo ke fie fai ka wa kua le inside stasio sui alo sa mo le i ki sika ma wo lu no fo long ku la nga i sika le mai lang fa sea le nga o yele mia su ko wale ya ile kali le nga kali nga KC o lang nga kala nga fai malaf kusi o malaf tal no nga fule ma me nga fai wale fo nga tinayo nga fai nga nga pore su rufu kasi ai nga ke le lo se menku ai fisilia ku yele KC po tania e po mapsu tania to lo ai se ai ke sa wi mangai kala ai wale fa mo fela notebook ai fa mai le kadi le ula le kadi ele ka udia me nga notebook ma o me nga pule ka wow o le nga uti fa yatu le uti va yatu ya fa mali sunga papaloa a tarsang ai so nga fa ka uma nga fo langa ya insight le au mai lunga ilo na fa no nga leo sa mo la ngona fa no how can these people become police officers so incompetent, unqualified, unprofessional, no credibility liars? E whaafewhea whai mai e le ka was a notebook entry. O le mea mua lava i training a leo, o le ao inga o le whainga o le notebook entry. Why? Numero otasi por number 1 and a very important tool for police work. For documentary, observation, actions,
gather information, brief circumstances, to record date, time, details, etc., etc., etc. For reference and records, and for court proceedings, and to be fair and reasonable, and you can always refer to your note to prove your case or your statement for evidence. Leo Samoa New Zealand. Wa levang kau kua. Yeah. Kama foi le fai ma fonga Pasifika I lunga wala leo New Zealand. Le o makua fafkai kam fa ngaulanga yo ai se e kau pare aku ai me fa. You become a laughing stock in your organizations overseas. Pe fa pe o Samoa, pe fa pe leva ai ku ma fa longo ku ia leo overseas. Oh, is that how Samoan police operate? You must be corrupt like them. All of a sudden was scapegoat oi, even though it's a joke. Alo fa pe longo nga fa pe umanga ka Samoa. Ia ke au foi asia tamale ya tawo. Ele ai ma se clients in New Zealand. Because o leo le charging ka kangi. E amai ia le summary of facts. Mai documents sa lo le man copy notebook. Notebook al leo. Le ango meia. E lo ai le amakanga o le interactions ale leo markanga ka lo mori. E kau mawhai leo ia mako e strong ngala ko keisi o ngaka lea ngala ko moanga. Por ngaka lea ngala ko kau fia penga lokanga. O ngaka kongu lea le e whaasanga I mori angor kula whongo leo lako o mai le chacha e ngaka lea. And o whawkai fo iau, o ke whawhikai fo iau ia alo sa moa leo fiso leo ngisila. Ele la ko fo I kau mawhai e fiso soangi manu ka upungi. Because even fo ila ia mako, le mako profession I lo ia. E fai fo ia leo. Ao mako fo ia ima kalonga mai silo ia palang. And they have a vested interest in the case ngi. Ile la ko vai. Ao a mea le lo ia sili lai fai. Ao a mea le lo society lai fai. You know, afa pe ua lack se va ai se lo ia. Support le silo ia ma fai hey uphold the rule of law. E o foi lai lo ia involve le prosecutions. You know, e ka kaunga la ko vai, e lengi marital case, kongi fafo. But it's so political you can't even see the palm of your hand. Le mafia fia por kiki lo por kiki ia le case ningi. Onga o kauma fai lava. E head hunt la audio mania ko. For what reason? It's someone's interest le kom fai leo serve. E leo se interest leo. E yeri kanga kale ko mengi. And we all have assumptions who are the people behind this. I can't stress enough le ka wa melo notebook. Notebook le kaimi mua ke taking notes or sa'wanga we're taking. Okay, la inga e whawhiaro sa whangai, le pule whapea written instructions is better than oral instructions. E ka alang ka ua le written, because o lai fresh lo mawhawhau, o lai phone me la iai, e kia ilo notebook nga, ia kupuro me ka whau me. Maybe, I forgot, I don't know. Si sila le ale atawa. Le futi tala no antu, la mori mau umal to tele na mato ngan gulfan pui. Even customs. So we have notebook. Ora mea ngai mama fai lau ka. Malau pengi. Ma ora kaimi fo e ke kango ye write lau incident report. Koso mai fafo lau no time, when, where, ofisiri ka ua lavanga. E a maka ai lau report. Ma o lai sawa fo ya ile apidea le a mai a mori poki. Lai sawa I la ro me ye stands even for court proceedings. O menga rin ka wa ke au le pule a lo ye fai la uria laia. Na e ka wa langa lai lo le a lo ia. E pelo langa o meia o ngai la ko ngon ka ngaro le. Ale vai fa mai ele monga mi. Ele monga. Polisi le fa nga tele, ma le tual tamba le. Fa alima kai minga fa maungia ai e tribunal anga soringa la fu. Le ula leo o Yeremia soa. A o lesi la ke le lava ese mai ilanga kala kukiai. Le o fai ilo ia ilo mor fa usino. O menga o notebook le ka wakili. Pai. Ai o lesi la vaenga. O le ilo ai faila. Le makwa le ilo ai amre faila. O winga la le o te fai tuai. O te o foa wingi ka penganga ai o te fa longo pea po nga fia fo nga ko e ki ele atua le fa noanga fo ile alongo le na fisiringia le media ile mafu anga le wa kwa ye nga fa nga solo. That was from last year. Makwa tu sure kala mo alongo fo mai o la to wa le nga koroa
A o mako ma mako kapenga nga leo. Wa leva nga ready. O ki fia mo rungo famsungo. Fatu o kapenga nga lange ai na o le faa mai mauteng. O le mea konga ngā lea ngā lainga whailau kalasiaka, and I think we discussed this before, and I don't mind repeating it. Misa ko e lunga kasi fast full Crimes Act whamol. Because all these evidence are fabricating. And all of these people, inga mai ma fabricated evidence, included komisinga. They are liable, e ka kaunga charge i lalo le Crimes Act. Kasi fast full ngā ukumai lunga misa, fabricating evidence. A person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years, who with intent to mislead any court of justice. Ya kia ua fe pelo o mai fisiri aku le no poka fe mai o mea le mga mea. They are misleading it. They fabricating evidence because le aingi evidence e prove ai. Ia lako whamakalanga. Au le evidence e prove ai lako whamakalanga. O no book. So they are making up this, and they must be liable. Abel fat pui. Conspiring to defeat justice, kasi misa. And, o leka ma whai e wha se sere wha masingonga. E wha avalea wha masingonga. Awa bea e uman wha masingonga ngi ai moria. Kolo kausanga, ongo kausanga wha pui. They deserve to learn their lesson. And the only way e learn ai le lako le songa, because they are abusing their powers being a police officer. O lau wha bea lako, the uniform save us. Well, they have to dance to their own music. Leo mai whavalea le whamasingonga, leo mai whau ia evidence ai pepelo. E peia o le kusa o le mafofo kangakangi nga lenga amaka me komisinga kau mai alako umarengo mai fabricated evidence. E peia komiki ku mama nga kako aku wa leva ai mai o kako fele uniform kalkongu ia kako. Papaloa went on. Manga ia saunga ila na saunga le au mai post mai lunga sunga malo ni usila ma fa pe mai ai mai tau watu mo mau leo Samoa e tawa mo mau e tawa e le tawa notebook, come on, ua fai ma mea ula tatu leo e o i mo mau e loa tu lava le loa fatino ngā ruenga. What a shame. Se fa mole e tatau ona o ina le winga ma le esenga o le direct evidence ma le hearsay evidence. Yeah. Ke le a senga ruenga ya o ina ngemea. Ele sa ngomelea kawa me sililo ki mangkuanga. Ia kia ula, le sai fo ia aloma whango Samoa le makanga ruenga o leo ni sila o skalia mai a kungungi ia. I hope we can stand together, may encourage ia ka kungungi. Please do not bring any Samoan police to be trained here unless they change their system. Lana. Awangi au mai vai le mai mau o resources here trainer. O leo mai e manga ngai o mai train leo ni sila train leo Australia ava pe fo o le fai mai e o mai train le FBI America. I look the way they treat this case. It's a shamble and it's a shame. Le ka ua nopo. No, le ka ua. Okay, kira ka kala ia le mia. Maranga ia lenga post i fenga ha. Le kamu le mkango mele. Kupu fa ra ve lo sa vai. Umor ga sa vai lo pam ping i fenga kui. Le sa pingi. Da pingi le kong. Al pam ping i o kui. Wa foi o le fe mo we me. Awa le ke fe o mo pam. Yeah. Mangola, pumping singing, you don't need a notebook. Maybe that's the job for him. Pumping singing, why they need a fainga la ko mo leo ka ua I report. O le leo me ke ka ngara ku le kuil. Ka kanga la ku fight, la ku ngau, la ku skills. But pumping singing, you don't need a notebook. Ele mo mia. Nga foi kuila wala nga le qualify. A levo to foi man. Ai wo fai fer pumping singi ka rong le inga nga mo ke sir me mo. Si sila la ko bengel tanga tala si le sa fa inaya ele se fake page. Tanga te tonu le sala to fa nga ruenga ku kuila. Ya sa. Ko a pepelo a le inga le Yeremia. Ngai leo mai uporu nga sau I ngai ma ko fa nga ruenga fa kasi. Ola ngi ngasu nga fa leanga mai leo ma e fai mai o e ngai loa me mongi. O li mongi o ki ai ku au. Ai su e mai oe e ke sola solo
e loa uma le au fai ngā ruenga pamkesi el MHJ nei ngolo pamkesi au wha makalanga ngā fai e sau e fai mai o mea uma e whawhau e leo yeah and then yeah ngā sa wai lo maranga fu ile lo so uma fa uma o kur fai kaunga ia o pura vatanga tai o nai express mai lo na to I hope o vai lupe o so ngolo sunga zeka I hope vai ko runga misa mole yeah ki ai ku au look vai that director e loa mea mongi o li mongi ngau ki ai ku au I hope e alu li mongi e take for defamation mangaya you know say kangoila e ka ulu mea sao because the only way you can discredit a defend defamation is the truth. Yeah, vai. Sorry. Kwa kadia ma ko de pepelo au fa makalanga ngai fai fa msingo. Langa la maka mai ku kuila. Au wale sola oe. Ya e fa makala me umanga kukupu. Ile buku o leo. Ava pela o leanga avele le kangia li mungi fa le nganga yesem. Lea wa fa le nganga ye le mia alula ave ye le mia o lewa kango ye le mia fa mai o li mongi nga o ki ku a e vere kawa ai umara kara ka ye mia yeah tawo olonga nephew ya Sam alo cousin ya ura o mera lo ke foi po le ale la mere ka foi ye le mia mo le olonga wa wo ai inga mo le ke ye fuor ko fa finga mo mo wanga ke fongi mai sa mo last year le finga ke fa ba no fa pu e fa ora inga le lo i weni konge ba ngale e ka o me sa o fa u mi le fa nga vera o kana nga pa me nga lo ke lenga ke fongi ka mai a le wo so mo lo ba fa le fongi le anko ya Sam ya fongi ya ai kasen ya pura ale kumalo si da ba ke ya le mau ono foi le na si fia le o to foi mai le o ko sa pe no foi atu ol ma fu anga le o ko sa ko so mere nga ro ko kuila o mau but what are they hiding la mere nga o nga ma la ko ma fu fa le sa i runga ngi ma dia fsiria le ya tau la mere nga it's not about what they hiding it's what they got from hiding something someone is bribing them someone is paying them to silence ale wo ma wa ngi le ka ai ke le o wa si le fa mo fa penga ka ai ke le o sa pangi le wo ma wa nga langa ranking langa promotions ma me uma e promote ko ngor kai mi le fa ye me but behind all those promotions o ai le kon kupea kanga kangi ia awangi ila ko kau kala le mesa o sa le ya lo ke ma fo le politicizing o le case ni because you know all the promotions if I make kanga ko le but Tio la Mingio Mafia and Godfather is the best example. Why le suitcase ngai lau. O ngai me kausele ainga. And it's like what tayo lima. Ka ulon mere mga kanga kale nga suitcase. A fai ye wa si wa tato we e to fwa tato mal tangata e alu ye ma fo fa. Ai more evidence ila te fa longo Godfather msaungi. Lo walu lo ma fo fa. O le God madari tuor me. Is the queen of baby factory. Pero no le pago per coach. E da chon maloronga. Tati ki fai nyangu pinga ma di na wipu ma la wipu kofe para ko ai fa kofe ke mi fa ma fa tau mai tatu sponsor te tatu malonga ko me sui boycott mara. SMI.
Manu le hatu o lo fea fioa I au kilani li usila I tausa I ria ni la e Samoa mo so se whaatasila. E ala I alo alanu ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Colton Drive. Out of a tonu la vole warehouse mara Cape Town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nail mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le Quick Freight o se au nanga vave, to e whaatuatuaina. A wā le la foina o la container, po o so se whaamuhori e wā inga I Samoa. Whaafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight, au nanga vave, to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. O le whaafonga betulanga whapena. E uma watulunga tau leo fo le na whamatala ina winga le taifau. Se kousi sila, ele le kousi sila ifo. E ei ma leo whamakala winga o kaifau e pata si mo ta vale ma. Ai so foi mai. Ai mo tele to tu se isu e kod mana. Langa yela utala na fayat. E yai ka tole ai ngole ale pule remodia yafi. Sa fenga wenga mama wo lunga LTA. Yeah. Ile temitonu lava lena tutupo I whawhitau di nei. O le moli mau mai fo I le ainga lai whaafsanga I kongu ai le ka le luma e o le whale le mera mali waitu au. Wa umang koe whaka. After le incident po le accident le sa tupu. Le lala wa vatulunga le veve isu e kako. Mele tatu. Na la tole mesa wa to le report il tutene. O le kaka kongu ale nga. O le sia tali ile o le tu va ia tunga sai tole lile o le ala manu a serai a yafi le tu va ia tunga le mele au mai le management level le sai le LTA la ko fa ia wala la tola le o ka le manager road construction a fua mai la le a tau masauni wala ngai le o umar case le ko sa o nga o le si o le mele o amakai a o lo na ulu tele e uma to fasanga ia lo ia al vanga ki feni por vanga le lau ke a o fa matalanga ia o le LTA la to te ia e lo inga number plate to ta vali le sikare ngo ka vali fa sa ingo ka vali mar fa ka ingo wala fa ngi mo ingo ka vali LTA participate ngo ka o la to a o le tu leo a wala tele tu le la kari o limo la o mo fa ma vai le o mo fa la wa o mo fa ka le wa fesiti e si anga fa ka ile a wala ngaka all of the sudden fa fo le a wala fa ka a o la ile a kari o le number one suspect in the case so e ku male la inclusa o al makuang io
e for la lalo se kamale ya kawa le fa se sa ngani ya kawa e for la lalo kasi fa kasi le crimes acts ko ya va e lunga kasi fa kasi section 141 ya se matua fa mole conspiring to defeat justice. A person is liable for imprisonment for a term not exceeding 3 years or who conspires or attempt to obstruct, prevent, pervert, or defeat the cause of justice. Langa ke loinga le leila le awala lenga mali wal kanga kale su kanga kang fa all mali wal kama kikile. Alo kanga kapa. Alo fa langa wo fa ngalonga position. Fa fa kongonga o fa ka ngai awangi mafainga tiki lunga pala masu DNA ma inga yem fa fainka inga fain susuenga inga ia serve ile justice e mani el case ki ngala ngalo mako ko kele lava o there's a lot of hands they got blood on their hand like ko kelo kanga they got blood on their hands ila ko mo le kama fai ufi ma pui le kanga o le masalomia no the suspect ia awangi a maile suspect e kongo I. And whoever the suspect, you know, Polimongi, Posimi, Posiaki, whoever, those people is still innocent until they've been brought to court and proven guilty by the court. I know Kamafai obstructed justice. So they are liable. A judge ilalo conspiring to defeat justice. And again, I hope, Olesi Fainga Malo, good police officers, you know, lea lava inga Fainga Malo, le officer leo. O mai ave kangi e moria. Ole me mali e sa mole ya tau. E iai le lang cruza limongi. Yeah. Lai fa maungia sa iai nga pepero. Ai iai lang lang cruza. E mamau fo ilar kausanga lai pepero mai iai nga la vea ma tu lang fa pena li ka vale. Le anga olele mo mai ya kor ka vale iso ke fo i o ka vale ma me o road. Ka show ya sa fa i lu o tasi. O le fesiri la, ai sea ua le mawai records. The dismantling o ka vale ma me uma. E whaingo fie o longa kari. Delete. Le manager longa kari i lalti. Ia ila I senge whaare I loa me uma la. O le maria I o le mele waranga nga usa more ke awa kaumenga. E kusa e whaapere ke leo, kusa o mele o up to here. O sad. Sai nunga la workeli. O tempo tua. Wow. Na fasingo mai kambai ke o kuso mele nga nunga la workeli ari si kunga fafo. O whakaanga la mele. O nganga o DNA po ngi me horile. I ke wakungi si suor mele nga la mele kamba a mai fain susu nga ma wor koko po mi hopenga. So e whakawila ke au me valele o whaivangare. O le whaakao le mene, e nga ngai mea nga. Waranga ke le, kuso whakako nga nunga la worke. Mane kule. Ele nga o le koko. O le nga o tracks o le pa. Because e mawhai nga mai tracks o pau nga avela ia lea sue. Po ai kongu lava pla koi nga pau. O le arko nga brand o pau ia. Nga sue lo. And that's how you do investigation. And narrow down lava I pau ka vale. Pe afa pe o langa ia ka vale nga involved. O nga mawolola ia lea fa pe se lau ka vale le lau ki whanga pa uia po fa pe o le Bridgestone ko inga pa. Ia nga makalole nga vai. Pa e sa o le lau sa ngonga le ataua because o lai ka mawhai nga ingi blood o lai nungal pala. Malinga nga ngi tracks o pa o le ka vale nga la vea ia I tu au. Lubinga lana lele na whaitula utala. Soli, se vanga o ka mai ki fulo marka kai whaare le lo mafofau. Ele I loa tu whaatasi nei mea. Land Cruiser, e tik, lai mala, me hui le finga ui mori o le mea. E li lo anke lu. Langa ke loa le leile Land Cruiser lang kamarea. Na fe pase ke lo kasi le pase. E loa le wa o ye foi le sila ia e nga ke mana mala mai le sia le Land Cruiser lea. E mala mali. Le foi nga ke vai foi le sau le makanga maku ai finga woki mai le kanga lea. Ele ai se fa maungi ngori mele ska vale langa foi lai roa e kongi ki mai ka vale le so tik le box le e ele Land Cruiser a limongi sa wile si box le tulanga e ese si so kanga malo si LTA ngo o fa ka fo la wala le yeso longa ka ile le sa manager wa pe ya fa ma vai wala ko ya
o fe ngo foi li mongi e ngo foi le mama man me ku por me vai kele so he has all this connection linkanga i le mele a ongi so kanga malo si ava pe fela lo wole o ko yengi record o le Land Cruiser e ko kongi e manko pole ale umi e power kai mi e mafainga ngale ko link se number plate yawe we alu cancel o number plate ai ava pe wole o yengi record o number plate o ka valele con le TSA o ka valele mai lo scavale o va bilang yeah mai lo scavale foi ka a fa bulang ka va pa penga la ku ku wa fongo o fela o ye buti se clear ka va o va wole mangi a o ni no po foi ai se que fa colocar eso é kama se bo eso é a la oficina le a te wa pi o e eu mana fa cot fa o lo que fi siria o le mingi ska sai de kai mina o olo le si le la vea mai i le mole mau Samuelu le fa pe la vea mai ko rua le nga sa nga fa ko ngui aro kanga kavalinga ai o molo le fa le olo i luma ki fa mai au wala i la loare ka si ke ronga ke si le fia fa le lo li mongi la lo le nga vale pe sa mai luma ya ko fa kwa oi ya va ku ya o ki pike ma fo fa fa we da pe ke si le fia le miniska nga ka pe nga le si le fia what are your thoughts o le ka ke pisa la primer ngai ele ki nganga nga yo ku o ya laut ai file mua nga yo le o be sikin o fa le i simol mawa a fanga le po le fa mai ala kwa o lo nunga ma ka lo ma fa mai po a me a un fo le fo nga me o le ali fo le pa da o lo i o le la ngam ka le e o anga o fo nga fi mo lo me awa atu nei le ile esa ile pese fo ile le triangle of love aku unge le triangle so kanga ngai li mong ulowa olo neighbors le kingu olo's brother but you know what I mean olo's godmother yeah and then le kingu ya Angelu biggest sponsor olo's la fol ba ngala kukui le Angelu foi le mo le ya langa olo mal ba fonga ya nga le foi le ngole ole skyline e pola Skylink ya nga kai ba da pola ya nga ai va ai nei tanga tai le li oli o sai i le li o i li mongi e fai ava fa kasi ma le nga o Angelu mo wate por fa sa mo nga mo wate mo wate e fai ava fa kasi uso la kai korua so makua kukusa o la loko i la me fai ai makua siriaku o nga fai poipo le loko le kingu u le loko o mo wate me ka opisingisi ka vale langa le sau ka vale a le kingu fia me arwa ko ile ave ye ka vale mangkoro nga le nga arwa ile fast mo e manga o inga ia ku me le fast ai sau i malanga ki le me ai la ku poroka koso ela auri ka ofinga ele sao ngi me fa la ku kasi le me nga la inga mafua nga makua kilo lo ma fie me ala o ele sao ka ko nga fiki le ri o se ko ala le o so kanga le o le vai nga ia le o fai me palafui a ongi kanga ka o mien kupi sao i lo i a o lo kamile o le wo mai le kingu o le me e o ai ka ilo ya ruta manga o mi pe ku kusa marko o le akali olo ya nga we sa oi vania wherever you are I are sa oi pesa vania to mo wherever you are I are wa ma opu ole body ma will sky le o sky wherever you is wherever you go I go no matter near or far wherever you my darling wherever you are I are ya ai ya fa kasi fa pengi nala no fa yetu ole wo ka ko va ya kusa moa ile chain of all this corrupt ole mafua anga le anga musu wa fia me ese ile le anga se ile ese ia ku ai male a kelela solo mai ya onga yo le ya ole mo me ko nga le nga ro fa pia ko so ke ro ma fo o fia me fa pia la huli e ui nyo i me se fa ya mo malia mai
la ko mo fai se me ave o ka ngala ai se se fe le ma ko vai ngale na nga o ma to wanga sala tele la God mother ma yel dang ora of sa lang ora of for ba olo e se ka ko jis kai ai si tato mo mai la wala ngor fisiri le ato tele yo mano long o ai kongu le ai fe ai ngai le o le o mangai mau me fai o ai le fundinga pe funding pe commanding who is that person le mele o pui e fonga e komisinga pui e fonga e le mia pui le ka ko fisile po le har mele nga fe mele nga ala fisile la oi god mata oi ma ka foi ele fonga is god mother without god children o hai ia reveal mai walanga o le nganga le o le nganga fa god father o hai the god mother ko okay lo ma bela nga o god father o ai la god father o ai la the god mother le la reveal oh you made god mother who's the god children limong god son god son oh god children de kingu molo no ngoinga la pie ka matuala di mongi va e fiemi ai kamari foi manga me valea e fa ko fiemi ola tata wo atu mana ye ole sauninga fo isa faia ale HRPP o lo tele lo posa mo sana to fa la wiloa le sa fai wa le wo te wo masa lo fai nei mesa le masa nia ai ai la mar sunga fa fa ngai le sa ave ila na fa malosi i mangura o kila ia o ka o mai i lunga ia la tata atu fa malosi sunga fa fa ngai si to fa longo ai ele tato pepe afetala sole e se le meu ko pepe afetala amon mole misa se mai lungo le tato to lua o pepe fo ta fe le lafu pepe o le ai ta fe le tele o le au o pepe soli tu la fono le ai sei to e sila ile melea sei to e su ena ne melea toi teu le melea toi tu yes pa le lengo fa punga lea le nga lela fai mo meta alo il to tele ora ula unga le te man maloi matu forsa le to tele au fanga ukas le inga ma fa wa i labala le fa mai l'apostolo paulo fa i tete nei averto saulo tonga matonga fiti al ti apolo fa i tete fai tete ia leina tutusa ana matau ma le fina ngalo le atua sa o tau ele fai longa lanu le atua a o le atua o le ami o tonu e fai mea sa o le atua ele fai le atua se wala e pi o stangata ya wa ko si na sila ku re sole mo ai le tu le no to lo pulo sunga fa fene ko now wera PHRPP pe fast po le lava ko lau ka declare ka mano ke le pore nga me o HRPP mangya ngi fenga por ki na ko lava e long coffee Paul me olha que mais ka lo ki ak pugo mo la foi pepe no fo ko ku le ai kadie mai mai di mongi vai gore ya vai yu wa o tsa vai foi pepe wa ipa kung wa or singa u patato va ai tanga tele matutua matutua ai o mai mane tu ai nga ai ngalo ya ki lo le upu fa mafa ya le la unga fa fene o le psi o la unga le ai fai la o karesia mea lea kulo o fanga o kasi upu ngana tu sa po o le toto fale po o le fana na mai ele ni tamama tulo vai ai ma fua ku ka ia le chapipi le mele o le pepe sori kula fo tato vai tato ma yo le coach le asunga fa fa ngana nga coach mai o po paulo o ne versa o le tonga mai layer ai o lo fia ya ngol maulea ese version o kuspa ia lak fan living
fa mai awan e faia sa tonga mai le fili ai fa mai le si fa liunga e sero fi awan e faia le sa o tonga mau fiufi o le ngasala I like that yeah io ia ka wai uma ku fa liunga o le lava fa liunga ai au ngakas awang e faia sa o kong awar faia le afi pe afa mana mara ki case awan e inau le afi ai fai mau fiufi o le ngasala ore ku fa bo fa ngau kengi ai nana o fa yet wan o sheinga la ngole an lela no fa fitai se lang ka ko ka vainga a for mere lang ka sa mala inga ga so ren kengi inga o out mai le to fa poponga mai o pepe a fere yeah le na fa yet waila le mele le la fa ngi ele ko e ke ang fa ngau kengi la hiking ma ko le ko ska la fa ka ko i masanga fa o pepe o masanga la i fo la o fa ko roi pepe e te wala ya te wala utala masang ole anna valia ole anna va sa tona ave ni me ola kuno wa na foi afa na u po ai toro ta ia feta mai po tu no fa fonga le tu nga ole ku moni vai lo sa ngor fe fe ele ma di awa ole menga le la kupunge iyo ole ama kwa ele ole si nga wenga ku longa ko fa finge ele fa na nga ele tu sa umar controlling o ma fa mau o ka ole si la nga wenga mar pisini sile le la fa ge ia o ngi me ngo kala ikikia ele ata o msau tiri do fe au penga rua o nga me o si o ka fa ngo ile au fa kreva ia isa mo fakari meri fakari fa ka ya ku ai wa o le ha mo o fa te ro o me ia le la ko ku pu ma ke mi ngam kwa se fe la ba ia nga ia sa mo mai ka i ngore ko ku mi i ka ile meri ko ku ni ro nga ka fo le ka ko ki kilo i moral standards fo nga sa mo ma fa ba le ku ai fai kula fongo ka ri fo kula fongo fa ka nga ma fai pepe so kula fongo lead up to the destruction also se pro yeah ai man ko fila o ele fa vai le ku makua ikilia le fa me fa vai le ko samo o ko inga policy fa pe o so lo fa ka u le fingo pepe le wa ave ko pe ka ma fa ye soli a ko ku la fon o le ala le nga ko o i numero le o fa vai le ku fa me fa vai le ko samo ai le e pe fo so nga fa fa nga a wongi a vea le saulo konga e ufi ai le anga sala e lo ka ko ngi angi lu le fo ia se ka ko sa ko pa o angi me se ko kupu ka ko vai kai ka ma fai fa sa le anga lai fo ko mele yer ku pulanga o lumga ya ke o fa kai fa nga because if a penga fo I le position ma ko yer ma ko profession you have to stick in the middle no vai o le la unga ele ma se nga male marka ka fo ngin le la kula unga o le unga me le ba yo ala ma ko I ku le ma ka kala ma ave langa ia fe au ele o fe e fa penga fo ila lo ia and yes ya ke o fa ila analysis ma o ku le kula fongo but at the same time o ke va ai ile ku e ma fa ngala ko upholding le kula fongo fia me keep saying that ile kai minga kula I mai ai fia me uphold the rule of law ai nga o in the last 6 months wa makua I ku mai le rule of law so li ai vai so lo ia fai ma doormat so e manga o mia la se pa ki o mai uphold the rule of law ai le manga o mia ngi kanga kai o mai fa nga le rule of law e makua I fa le anga ile ku ole matua matautia o I ali ata o misdi e ta oto ai so o talitonunga makua le kea le desperate le nau ta ile o sa I ta pipi so o te fai atu o la utala o le toi ino tu le e paso fa wa kako mana malama mai o le koia inga kaua mo nga ka ni mea fapea leva ile si ia le pensiona leva ile ingi pengi fiki mo ngai kanga kama mai kulo tangata ye mana o nga fapitoa pe mana o nga tuma le ai se nga mea ma le liu ka mai ki le misela le ai se mea e kasi nga fai ai all of a sudden kama pote sau le pepe afekala o ka esa mo le fa vale anga le u fa vale no tu lo
ka se kau whaavalea i ngā le popoi o le ko i ngā kau whaavalea. A o te whai atu fo i tangata lea pūna no mai le pito i lumai na ua lau ngā turu whai whi au. Le tangata lea lo ia lea sui ta ita ia whono to. Lea using. Aso ko ma fau lea ko ai ngā me whape. Lono winga o le amatua ai se ia mai fo ia o mai e mangi ni guidelines. Whaka ko i ngā me fo i le whawhakai ka inga a le show mai alau pepa whaai poipo. Wha ale tū la whono. Wai se memo. Awa ko ka ua i o. O ngala ko ka ngote. Au le mai maua lo so mani. Ngala kang ngala. E ngā ko whai. Wai ranga ka kere o whai mo la tu o lo ka no o ye lo mongi lo ka no. Ai whai o mai ngā ai o te whai atu. Le angor ko a kele o le wadi i e sa whai ko ngui i. O le kele o le pepe ka kia i solo. Mangkua le interview a John Campbell makule epa. I le tsunami. Le anga nga sau John Campbell. E siaki mafisili aku le epa. O feo iai kupe. Le nga mai o tsunami. Ai le fe me ka sur valua fele avi ai nga iau a fia tsunami. A le alkala kule epa ngwe. Mako ika kule epa. E le manga o kule epa transparent. Ia le distributing o kupe. Ai vai lo sau e sau lo so ngon me venga ke long long ngai lo view because all of the sudden o le wa sau o kangi o fa a ole kelo ai nga afia tsunami ma vai fo ile geographic o sa mo nga afia tsunami it's pretty much as between 10 to 20% o sa mo nga afia tsunami ole kelo ku penga bako ma so swangi ko ifa fo e ma fainga kava o mai a ingangi ba wakango kula e pa faile fua ma sulvat wafi pole ala va ale falle ko ainga nga afia sulvat wafi a fesidi ko John Campbell afia fus ai fa ai le wo or kamingi va ku fanga ku pepe ala ku falloli fa pe o mal fali e limoni inga ofisili e ke si ai fali i oso le mafau ke si ai kadi e le au kulo le au vaenga o te tu saola to mafau mafau limoni fa mai wo pa la ko hero ya ola na fa ko esi na uma ko fa ko esi ko ngol alo bingo fa mtalanga fa tu inga mindset e ke lo wa ese e fi fus alanga i ko ngula le ko e ke ka mafailo aggressive ma pe ke ka mafai e ke le fa alo le lo ia le ku fisidi o yes maybe o lo failo kala hurt you but they're not hurt o lo we got him because o lo also le maso ai le oso le mafofa ya ke ula fa pe nga inganga kanga ko e fa pe wo pale la ko kamai ke si mama these people have been through this type of process mako cases many times la foi lo ke lo kanga ka la pe pelo marka me mo kanga ka pelo e oso lo le ko inga mele fa pe mai o me ngo fa ngo ko wala we mongi le white trash yeah ole afangi ole ke si maloia ya palang you know it's a sign you run out of ideas you are lying you have no other way to move but ole way also fa ngale racial card on kaimi pure ba si la samo ma fa ma ku pe samo on kaimi nga ni de samo se so swang ele nga yo kulep yes ale o ni tinga samo so swang ale wo ku fone ale fa so swang o nga ka mai ele se kai le ma se kai ro fa mana ia yo lo so longa e nana ufa yet pe al mese sa no mo fo so lo ia le fa e fa popo e kasi ya le uki o ngeme o ma por ko fie ba i ngo fo pa le mia pau lava le na o le o atu nei ni se situ wa fai uma e kuila epa ni impossible promises just to get to the front o sa wa makua i palafu ko inga lona awala i malo ko kiki ka ko fa longo ele uma ngi langa fo tanga tele pol wala nga le wo rongi wa ke le ukia le wo ukia ngi me wala mai ko kiki ka fa longo ko ai mapunga mai sisi e nga sa posi irungar ping la ko ngi ka ka fe posi irungar ping fiki o ka ka mai la na ko ya mga ya which is we already ama kai fast le namia le si va nga nga sa wa mai e usa wa mai ngi ping fiki nga unemployment benefits e kau ke harunga
Ku so le ku mu ar nge le se au do elia. Le se ko ale le se soa. Ale la ka ko va ai le me fulfulanga le la ta ko mito. Lo sisi la fila o lua fofolanga umangi ele cost. Yeah. And o i fundinga. Whaingo whianga o la walu lalo ka ko debt since the fast came in the last 4 or 5 years. Whaingo whianga whaanga le threshold le wa sawe lalo debt. E koe justify e. Oh, ia kungu i whafo include e masenga. Give me some money. I need to fulfill a promise there in order for me to get back to power. E iei le vai kaimi a siaka male ia kau mat whafonga le kungu. O te tia tai e kako ia senga. E iei le vai kaimi o iluma. E kau ke koe polonga i lava ele ele nga ki ngā inga i kako makua. Ia senga. Ngā maua maila in town mai Samoa se kangaka o lewhai pisingisi Samoa. 80% o pisingisi Samoa wa one senga. Wow. O lai e whailanga i puki i se kasi fo yo. O lai whailanga langko whima se kasi fo yo kaka e kongo se whaloloa. Masau a kuale senga mai. I want to buy your business. E koe kaka Samoa le. Na aggressive approach al senga ang whaia. A whaikukala senga, do you know 80% of Samoan business are owned by China? You have no choice. A rua mawhau ingi la mal kon le sookanga o pisingisi le kuku Samoa i ele kau Samoa. O lewa one senga ia pisingisi a pe valus full pasenga pisingisi wa one e senga. E mawhai e senga nga control le demand and supply. O a mea le whamoe moe kau kangaka in terms of food supply. Me fo inga ia ke au. I prefer encourage kau kangaka. Whamoe moe ele. A wad whamoe moe le langi le ko ulu mai le langi ngi mea ai. Waiangi ala fiafi. Because a onge inga ka ngofisa inga e control sa o le alaisa. A wangi i vave mai, a inga i alua lunga demand. A ngā alua lunga demand si ima le price. Si ilo le price le mawhai Samoa, a makanong kofkun me Samoa ia sa inga wapea sa inga sawe kiringi lo fal. E kau ke koe wa ai akula, ua kako koe polonga, and this is worse than the colonial time lenga tio makako. E yele me whapea ngai on kupu. Wow. Because ako fuang e me kupu mai. You know, we have to read between the lines. And yeah, analyze issues ma me kupu kaming e protect ma predict daily future. Aliala u koe la kumalea di o reki. Koe whai maanga fulfulanga ala wape o lea tangia mai elango lango le sa. Le koe wha wau le malai o lea fui, o le wafi. O la ki ngu wha warbalea. E ka sawa e wha warbalea. Wa olmele ka e sa ngo mai e sa. E kupu ngi ngusina mei a senga o ke langa foi kupu Samoa. E fai al pisi a fa o ka ko ko senga. Fai al pisi ngi sa ngi fai pisi. A e ye ka ko funding. Yeah. Funding. E ka ke kamo ye. E fa ora ele senga. Ma fa ora ele senga. Sa fora senga nga kulange funding. O menga wa lenga babe nga o le bar super senga o pisi ngi si o ne senga. Yeah. Ongo la ko funding nga. Ele ka so ka fai pisi si fai pisi. Ka ko so Samoa. E onga ka e fa lange pisi. E alo lo ngau. Au senga ele fenga ngau, ele fenga pe. Wala nga fo e sa ela ko funding le e sa pore le senga bre senga. Sa senga fo o I fo ya ni. Ya len ka ko vai ko fo il no pi fa le ngamba o me pari pa ngoi. Le sina me matautia. O le la ko senga ya ngo ma se ai la ko sa le loan 5 miliona ai on top e fo po mal 2 miliona se 4 miliona. Ai wa kunga e kalesia manga I fa ala pokonga o lo se singa le afu kongo Samoa. I approve I pe fa ka amiro e maliwa e asi fe au ele approve mai se lo no se hol. That's why for. Yeah. E maliwa e ale fe au le ko inga po ai lava po a pe maliwa ele ku o le ngu po fala po tonga po se fale o lo po se misingis. Le ai ma se me wa ve. Ole mele sa mai ia le atawama le faksanga esi aka. Ama fo I pisingisi Samoa. One of the expensive assets o lefuli Samoa, land. Because a whaila o pisingisi lunga I whangua o ko ainga. Ele whape o yese debt o attach le land nga. O whangua o le suli, o umanga e soala o pule mamakai ma suli o ko ainga. Le la whaile pisingisi asiaka I, o kaka whenga luenga o lau pisingisi, e wha mua kaka le ainga.
Mangkua la pole ale whakamilonga lau pisingisi. E ngau pisingisi, alai mau alau whangua. Le laku la sainga. E manga o le sainga, e laku sainga pio le mei lungo le land. Alai after le. E pio le fale anwa inunga, alai after le mela ki e le fale. Because land, you will always appreciate the value of the land. You'll never have a land that depreciate the value. Because it's the most expensive asset in any part of the world. Ya kia ulan mea konga ngā lainga e saole ya kawa because o le issue foi lengi usila. When I was working in the bank, kosa ka kfesilia ko le saying, what's the source of fund? Ave mai so and so and so le amai ku pele 4 milionga. E ka mafai e justify ele va kongo le o le debt, pole va kongo le loan. E fanda ele pisingis. Nga o foi la ia le fai si ko inga pisingisi. Ai va ko ingi si fund. E sa pole le si pisingisi. Why? Ingi usila ele fuli fangua. China tried really hard to penetrate yang usila I iwi. Ngai mawhainga lako access I whangua ia indigenous land. I realize ngai whangai Māori. E kau ese le whikasa inga le whai. Na? A kako ka ngofi le compare ko inga whai pisingisi ingei ma whai pisingisi Samoa. E isi ma whai ngofia Samoa. Because o leke a lako e fulir whangua ko ainga. Le vangangai la ko ia I kongo kaulanga mai ava apea fo o le whai sau pisingisi. I like ku ilungo sau private land. It's yours. Au le mele manga o isenga. Faali ku pe kaka Samoa. Inga ia whaingo fia ngala ko excessive whangua. And o ko ala au kamanga o kakangaka. O inga le ka oko ai puki o kangaka Samoa. O whangua. E yeila le kaimi e kau ke koe o aku ai. Maka ko koe wa ai aku. Ua amo mai Samoa polonga ala ku o isenga iau kafa. Ai e whaila utala la ua manai ale saunoanga sunga loia. Ua toi oi malo fau sa moa ile nei fia fil sau no nga le fionga ile tuia tua. Tama ainga tu po tum CCF. Station of atel no nga nei sau no ai. E le la ngona ile tangata. Ele imali li wenyo nga kwa. Ia mea singa. Ele imali usonga kama kulo wata o sau no nga ele I whaapea na tangata valeina ni o na tua a mani tua a o ni tua a tulo. I le sa I linga o le sa o lo tonga o Samoa mai le nofo polonga mar kolone sa iai. Le so o nga sau ma so nga whaatau tala ma tuu tala loa. O le ana le winga langa o ulangonga I lau whaasoa. O ro kaku whaasingo manga. Ele. Ma suafa. Marakaku nganganga. Kau ke wha me melo ai. Wa vai atu o le tangata mua lea na wha olo atu waina le wha lea ngai ngora ngana. Kuila epa. Moni lava o kuila epa lava tono le panmeni. Mana tua fu o ia whaia nganga ia. Ai whaia tu e whamai ngai le miria wha au. Opo le panmeni. O tau ai lai lungo ra social media le mele waia. A o I tasi leo vaenga na apo I umaya ai le sunga le lau le male to. Lenga ngana mangkoe ke lenga me vesi keiminga. E apo tu lava le sunga le lau le male to. Lenga ngana. E ai kua lungo whamai. So ia ke fia mapo nganga. E tau mena matua ai o le sio kako fasingo mangale. O ilo foi fato fala inga manino mal poto. Ale sunga le foma I fato fa manino fa ilangi fo longa. La una fusi ai ona Dr. Fanafi tanga. Ale ise ngana. Wale ise nganu. Ale ise nganu. O nga po le ormu. Ua makua po ale ngu o sa mo le ngana. Ioi. Tato ai tulanga bo ye. Ai koe foi mai le sa no nga I va nga ye. Lono winga ya tangia mai. E kasi ale aim ato la e pasa mo. Ele popule ka maloa. E manga a uma e a wako e pūlea e nisi. Nono winga e fōringa mai a wa uma long pai. He will go down with everything. Pe safa Samoa. E le ai se popole. Le ngai le iai songa kuanga. Therefore, e le ai songa lumanga. He has no history. Therefore, e le se mea koe warrior because e le se future honga mea fai. No inga e tangia mai mafofau le. Ko inga mafofau le isi simping. Mafofau sa o ale ko malo sa inga le. No God, no nothing but him. A wa o manga ia. Su ele me ola le inkia. Ai wa o walu
ma lo i ngoa wa kala ngoa ai kangaka Yeah. kala ngoa I meleanga Ele se lau sa ngonga asiaka. Se ko fa fo ia la lang lo mangkuang. Mangkua ele view fa pe le valus full paseng yo ka ko land, te a customary land. You know valus full nga livas full paseng. Kangola ko land I o le ivas full paseng ele customary land ole own ka ko o suli o ainga. Kula yo pising si lo valus full paseng I le own senga. Man, just swap. Senga can use their business. Ai mawhai senga nga whaongala ko ai kia whapisingisi. Ia le turn like kiki o le tap off. Whasioki le kele o loe Samoa. And then we increase the cost of goods. Inga mawhai inga o mai Samoa whapea mai senga whamole moli. O leo mako mai o le ingi o loe nungo o whaka o ko whalo loa le fi ai makangaka. And then China will use that whapea. Ia mai whinga luenga I whaifi au ia. O ngā umalola I leo le kuko o kengi Samoa e receive inga ia kupe. Ala fi mai kore senga. I le whalo loa lea. Ale asa role o senga I luma. Ai kuli Samoa I whafu. Whainga luenga I leso ako a wapea mai. O lau kokongi I lima kāla I leso. You know, we will turn ourselves to be the slaves of the colonizer that is you know, coming into Samoa now. I feel like smart ngaka. They're using business opportunities. Don't be deceived by business opportunities. You know, pero sa ngwang alfa fiangainga. E ka kaunga mako I ka ko malama lele. China is coming in at all cost. E nga ngau o kai mi u ave I ka ko mapolonga I ka ko ele kalo fai. E ka ke koe kangi mai kungungi. O lo polenga le ko you brought up something sauni lo ke pole ya wi. O le valsuling pasenge de own or customary land. That was way back. O ke pai o le ka ko mai le kalung fai le kula fongo le RTRA 2008. O ke longo pai la lo longo lima pasenge na voi. Pa mele li le setting fai. Ko susu. Na mele fechang survey po sa fa mai ele ai ni land so o senga. La mele ka ma survey po le customary land la voi ka minga. Le sa ka menga fai. A ke fa pe ko. Ale ongo lima long su customary land la voi. Ka lo me kula fongo le. Nanga o kele me o fai la ulia. Ke mi lo kula e pa ma la ko o scammer ka pingika. Wala ko fai me. O langa research me ia. E ko o ninga Samoa 85%. So given last year le melo fa me ale ya tawa. From a finance point of view, man, you have a huge capacity of business that they can start penetrate ia fangua ko Samoa. Mafapea ko ilo. Valus fut pasengele o na mako ko pisingisi. What are you going to give us? You know, in terms of guarantees. So e ke leo le polenga. And ele ka kaufulanga ka ko ngau ke le ya. Ngau I kupe ia la fali aku. Because ele vai kai mi ko ia la kumalau lima se lau ka la pe I policies ia mai. Ava pe senga le wasi inunga ka ka ngala sa le valu se lau ka la. And your money means nothing. And ole afa onga sa inga Samoa e fufulu ela ko kupe palpala. La au mai kupe filter ko I, kilingia ko I kupe palpala. And the whole world will look at Samoa. This is a laundry you know, ose kung ole londa I kupe ia Samoa. We have to be very careful going ahead I le paloka. Ia kia ue kau ke wa ai ele ole ngau wa pe ia kele kupe kong le wallet. Ai umai fonga o le value ka la Samoa will close to be nothing. Because I prefer you know, e ka ngofie ia ka goods where ela kiki le kupe faalu a kele me mai. Ole excuse for la le fa mai minge in terms of for the cost of living. Please give me another excuse. Cost of living ole sa fa le la lang ya ko because we just came out of COVID. And e control America cost of living pe afa pe alu lunga economy America pe sa ulalo. And don't be deceived. Ile fa ya ko fa makalanga ila ko ola ye le foko mala kamai without giving any evidence. E ma nga ye fa ngolongo. Pa e ka kauanga fisili. Ole al connection na ka ko ye ko ifa fo pe aka ko kala ngore kupe. You know, ho inga fisili nga ka fisili because ole tu le run nice o se ngua. It's currency. Ai leo fa nga fo el va nga le tu le e amakai o penetrate ia kanga pe ka ma fa vale kanga. We want to have a majority in the next election.
O le mele alu ilo mafau nei wako ngeki ngi whaftai le tātou whaasoa. Vai atu fo le taimi ke lo fo le tō mamau se tātou taimi. Ale waro waro kaku whaasoa sa o nim le etaua. Ua toi tau e malo mafau fau. Ile mafua anga could be a reason le korokoro i kuole ungor ngi whainga o le afo o le case. Awalanga e ilo utatununga. Ana vavelau. Ai saunga rei unga ma mea uma o leo kaku vai e kuare makira kila mai le ka penga o leo leo. E ke le chances wa kau e runga force le step down no or komisinga. Walanga o anga mea uma i o ye uma e pipero uma e le whamaungia. So e ke le la le avangoa. Iva ke si mara iva pasenge. E ka kau e lo all of them should step down. Ai onga o le koso i kua, pe ia o le kua i le whangoa whamsingo se uman paro. No, lang waro i kusangwang. O le ka amiroa. Ufa pe, wait a minute. Yes. O ka ngaka i e kāri ngar paroka. No sa paroka. Ia. O se mea ami o le kongunga le kupunge o le la whaile me valea. Ka o fie i ka whai me vale. E pui e mea ami o kongu. E fa se mea mi o kong. Fa se mi o kong. Le foi va vai tu declaration o le mainga. O le foi mo e le pa le fai ko. A tu va vai ni declaration. O nga foi fa weekend mai fo. No winga. E uma foi wala nga ile foi nga fingi me le sa. Uma le stona. O visite o fe roka, e roka se kulo, e roka se kula, pusa isa po. O lima o leo. O ai le top cop. Ti mongi. A sorry, longo king o Filippo. O le lawa e sa unua nea ufa pia. E sa le mangongi o me e ka ke vava e kua. A walanga e whainga ka ua aropu mongi anga lau ngei pe lau kai au pe lau verse 4. Mau ki ngoha ua uma step down. Leanga ua makua fail miserably. Ma maka ngā le ngaku nguu i kou mei ngwhaingi. Ai vai au koronga le koro. Koro a uma le whamsingo. Oi le whainga pāro. E pe e maore ko inga me whainga le ngō lawa i ko inga kaskai fui le. A oki le la wha ki o ti oko. Oi pe le la le se whamongi anga o komea. Ai oko ke pole. Nō ngai pe aka ngia me o kausira. I'm just saying. E whape e laki mai ngere i tau pipi. You know, But you just said, I'm just saying. Man, you sound like American, bro. Just feeling you. Feeling. I was and that for you too. Porque mingi wa kaunti kilo ya le fas, marisi vai nga fole le kilo kausanga ingong ifsosong yang musila. E ako susangi le puipuinga o me whainga pāna pare whaingi. That's the only way to solve it. Langa leu le besele au pio ia. E koe whai me pio. Mole fefe. A whaia inga kore case. E maa lo me paro. Koe ri, e wingo kala, wa tanga mena, leu whape nei ia, ke roa. Wa langa ili tangata lai whau poinga foi, wa lava le me le sa karusangai le whamsingo. Se ka pa se fokuanga lo ye sili i le ngofoanga le sa ave ye mari wala vala nga fai ma pingi fa ma ola ku lo ye sili nga le ki fisi so wa fe le lo ye sili so a le fai ma apa ye kalasa lo winga la fokuanga ele lopo o ila ukala le lopo fokuanga le e kong ila pisir keisi le mai maulai sa ola auri marvanga e ling fofonga e le already leo pero menga mai ai kong i kua fa ngat paro ka ya inga oi foi ka alo me paro ka le malo e HPP pe malo sa whichever malo mai ko ka lo ngai la fai yanga pe le fiware ko mu me la ko fiu po kala me o ri inga ai ku mau ola fa le po ya o ko ma ko ngo fo ya fa sur kula fongo ko finga ni sa o ka pe voi wa mendengar wenga yang dia apa malanga saran ngar Arti yo ga ko ja mai wo kapor ga wo kapor apa ga wo ka pe kapor wa mendengar wenga ya bang mo ya apa malanga saran ngar Ora winga le kat fa ko e se vai la na mai al mori mau ye le miesu ai kula ai va kure si mori mau leo ore mori mau le leo o le uso si vai
O le mori na vatu e fa mare mafau fau. E fai se kala ke ngele. E le mongi wanga tasi vai ngan sau noi se mi runga fa tanu. Inga o ofisi nge pola men fa ngai kupi. Fa ka wengi fo oro sion fa kua. Fa ka woi ma povi. Fai e malako paki ma kuranga fa pena. Lela na mai le uso si vai e mori magu. Pe mo i fa makaranga ya sa. Mori mau leo. Mori mau leo. Ai sau le kenge fai langkala. Ioe. Sa fai le ma rento. Ele ma ka vale rent sa fai. Na fa anoi e si vai ma sa moeru se yo wai. Lona lua. Ioe. Lela uio ki le figa. Ioe. Sa fai ma ko fai ngā paki. Kangi ma ko fai ngā ingunga. Whakaunga. Pai celebrations. Ai lau ki le ilua po o fea o mai e sam ma si vai mangi kupi. O lea lai. Ia hoki e fo ngā mafofongo o leo leo. O lea laku le lako mori mau. Ai laku le mori mau. E ioi. O ranga lako paki, ai le ropo fea mei sa moro ngai kupi. O ai angfa pengele le inko pero ngai kule lo o lo ngo sa mo lu falolo. Wa e apa pele kule o fea sa wai ia i sa moro mangi mea. Ia o gango, ia sa wai lar kara fea. Fea lo mai o fere ngo sa de ka o me. Ai le ke no me male, ele ke ning fea ngal ko lu fea o le lo ke lo nga ka pulu male. O ba ni ba ba. E ka ngā poro le pesone ka. Pamolo ke fia kava kasi mpese. E o tatsu, o mama ia tone i le tūlanga o mai ai. E maka ukia ke le kūlanga o mea iai. Maka ukia so. Ia, la tātou o atu ia, laua fionga tuia whelolo Stanley. O i or komisina o whainga parot. Wa mafua umana mātou langa nei vaenga ia. E le ona e tau mamai na fua lau fionga. Lau fionga o lo o iai le whalanginga lea. O le malu o malo. O le whalanginga lea le ave ke le i leo kulo. O le upu moni ma le upu tautino o kaunga ave ese lea whalanginga. Se ilonga koe saos komsinga mankangaka koe ngā lue. Le anga le la ikiki le whalanginga leo le malu o malo. Ya malo. O kou e malu ai o ele malo. So skanga kamu o sa. Malo Samoa. Malo tu to tasi Samoa. Bole malu le kungu uia o kou. Whase e ai. I ro official whainga paro karfionga komsi. Ma le au ngā rurue. E ka kaloa kuia maka I kuinga lau fionga. Ma le official ma malu. Le anga o ka ngaka ia I runga aku o lau fionga le mingiska o leo le o sirifia. Kasi lea ka ngaka. Lea ili makamakau I le sisi o I meangi. Nga uma nga lako karangoa mala auli mali o whakau malama. Malongo I king. A lea o ka ngā ngungu pe o ska ngaka ele I makalar kaukala. Kuro. Le fo boso le sap. O I e pinge mai ai. O tangata au ia o kangaka o le mingi ska lea leva ai ar ofisa whainga paroko. Ma le ofisa o leo. Ai karo sangaka. Lea ngai ke lea se ngau ka inga lea koe ngau wele HRPP o mai kukong. Ai a whaia ku usa o le unga whainga paro. Ku u I le atunu. Sila kokoa I le vava inga o kako pusa paroka. Pe le whaise whako whala inga. O ma pe kuru o po mao alu vave au. Whaikau ma. That's not democracy pe whapea e moe paloka. Langa moe aloa ua iai le masa salonga. Like inge ia kungu ngi akung ke kele ngi so. E le kai moe. E ka kau lavanga whaikau paloka inga ia at least o lawa ia se preliminary result. Yeah. Ai ava pe o la ia se mafau ava pe lu se la wafele population Samoa. Ave se la ia le pe whapea, this is the estimate. Pe fast food, pe course food, pasengi ele lokas. Yeah. So, okay, ofu. O makua ia o wofo pe whapea o mele la ia. Given o lelo ke loa, we just face a constitutional crisis. Ia ke afu ila o se popolenga foi me kaunga pole foi akungu. Because o le result o le election ngi pe whapea moia.
Ava penge mo ea ai sauli result ole fast. E makua I keio sa ale approach ale sivaenga. Mai e longa winga la ko yele si awala fongi le fa pe fai recount. Ma fai recount. Ole si foi la me e mo ai. Ke wole le long si avangi. E sa le o vai ku le ile po nge lola le nge pe sera su fiku fe ka eligible for vote. Al fi si ke le meringa mo e. Why? Ara me le fengi si fi se wo pe ko. Mai ele possibility is lensa ngole le komsinga fenga paroka. E fai le paroka ngai. Ele uma ronga se lau pasenge le enrollment le new mangole faunga. O le kara la sau. O le ale namba la wa wa pasi male afa. O kamanga ya rot paroka. So we are expecting a much lesser numbers. Ai o mele la ka ko kirkiroi. O le vaenga le la nga kare count funga le skala. Ai sa o ro mai si ko nga namba funga le ku. O le ala na le na matu te pisa. Ai le se foi le maku ka pisa. A fa funga me le fionga kom singa. O ula mala e mata tu ina e lau fionga. A foi le mako kapisa le mako kapisa ko ile afeka la pepe le wala un fefia. O le mato ti uto le mato fangu watu. A wona I tolo vaina le upenga. Ai Michel fato fala inga. I lau fionga ma o lo ia se tato wa o lo tatali lava sa mato no. E ia se tasi na so te mai. I to no office of or komsina finga ballot. Era ale ta o so fa ya tangia mai o lo finga ruenga. I le ofisa a tūlanga pe o le tūla fono po se van pen le la wala tu le matu tarsanga o le van fia mo se mako soka inga na mole ma le fionga tu lo mo ko vai ko le wa ya lu ngo isi a la fasa la wi le HPP le ni tai au ai a fai te fia na o la ule tala va tu lo fionga ile a fai e ke fia ngau e alu la message fa fonga o mai sa mo o pepe kau ko in Tautaya is your best option. La o mai mo uma sa mo ele tautaya kanga ngai sa mo. A fai fo le tese sila mai diaspora mal to telo ila to to orunga I. Fa mole fia mosca ku soka inga. Pe a fa pe e fa fo mai la o fionga le. Ele komsina o fainga palota. O lo fia ma wa lava se tato a so ta inga le nei time. Ya a o yai tatou le tūlanga e mo mea foi lo sumai e wha manino na inisi o vaenga. Mo lea mo makua vai mako pei mako official whainga paroka. E kali makau mo whai e kali fesiti. Ioi. A le to tele o le au a tangata o lo fia manino fia marunama. A anga wa e sumai. Wa e sea whai fesiti a lesi au vaenga. E sea whai fesiti a kako purkalami o le tūte ya. Vaenga whai o te urunga tatou purkalami. Ia. Whai fo o le ua. Confirm mai ele sunga para fionga ya vui. Masina mo singa fulava. Ia wa o green o marka maloa. Le to yaini red. But o green o malta maloa. O le to yaini na vai. Ino fato fatura ia. Ia ma fato fatu ia te auto ia to te tau ma fai la vai tutu le afi. Ioe. Ia o le la ua sao le va for lau le ma bole vanga sao ya or ko ngau ko wa ya te lo na I o to tonga na le to ma se vaenga te fia sao no ya fa mo Paul mea le o kai ole kai ka ko programa hole foi le fef ya live ka programa ga pe live ya e se ma to o ile ta o programa ya ta ya I felt that to ya if you mean but ya ma tato programa to ya e felt that to programa to ya ila solta ele ma bala ulia ma saungi ma karo ka fto me so like ma ka wa le skofi me so le ya mo foi se mo fa ka e awile ko saungi no fo le so ya afa alu ya pe se e ponga mo wala ngai ke ngofo e ka ula vai ka ko au malanga ya si ba saungi ma ka polo ma o ke awai ko saungi ngale a faina mana ya fai o ro masui vai o ro fana e se si o na mela ro yai ai fai o ro masui o le tato al tato au malanga io e te ro ta fa o tu o le la pitunu ya matulanga o le ya condolences ile sunga ya afa alu ya il tulanga fo o le
o le fautuanga ona o to ya fia mai saunoanga sunga le atu o le fautuanga mo tatou e mese a tautuanga no sa le e le se sia o ka lai runga ko makua mai le anga o ma o i moko e soifua tautua o le nei e tali o le nei usu a o le ki le o longa bright future kasi nei milion ngea sa moa le i langa sa valinga ona na tomai mana talia ya e pangalia ya wo i moto lava ya talu lava ya le tulanga ya o vaenga tupu fa fosa i mangkua e le kaukulia so sa o i meio fa le e le kaukulia so sa o ai tuli lo sa o ngale mu ona me ka wala nga e vatu ai fo i male nga tumbu le fa alo a o tatu sa une fa to fa to fo i le tali ya ke lelo mala marka male langa sa mako o pinga ka usanga i peru ka usanga mo te vai mal sunga ya afa alu o se tamai songa o se tamai talenia outspoken e riska me ki ioi e tate i loa ala i longa songa ma le maua lunga wonga ave ai le nei tale ni su ya ma le design o la e matulanga fa pena fa be se ile nga ngole tua ile ainga loto fa vau ya no le tulanga fa ua tula mai ya fa mai alma tu program ni va ngole fiafi asfanga ia ta urunga tatu was fan now pa maru ko le bo kwa fefe ku le pa sa urunga le la ke ba kwa ka ba yo po i ko inga la ngor taimi nei la ma ko inga la ka mele ka fai ole taimi le nei o ana fa la wi loa ia male o kingianga fefe au Leo ko fie saula ko inga yo e fa per ko inga nga o mea o kia me ye o kure mai ya o pe o sa va ila no vai to le media ya o ya e fa fie nga ko o ve ko me o mo ko fast le mo to te lo o mo nga mo nga ko o le fast lo nga rua nga fa nga kangar ko sa va dinga ile yo o sala ba ke lo sia ka le o le o mong ko ngal mele and ngoma fo ya interesting yeah and it's for us say ka open mind I thought fau ma sa ile HRPP ka le pele upor fau ma sa ile fast ka le pe fieme it's sad ai ka le pe ko o kwa well asiaka o la e makua i kau kakala ia ele o saba e ai foi lo ia pik saba ngak sifia yes ole message foi le ia ka ko li sala fai be very careful that's why we need a palemia from Savat we need lauli yes ele ia yang ko me wakali ngai Savat yeah ele ia ni me wo fai sa mo wakali pe me Savat ai ngi me fai Savat ngor fa ku fai me ma fa tato wo ile mau no mo mo puli la waki ma mo ioi fato aso o mai la ia le matumua le na malingi ai toto o le tamai ya ai nga ku mai sa ka ko wo ia nga fangua ia ka ko wo ia sfanga la tele i mane me la tato wo ia se fo ma sa fa nau o tato was fa nau ia wa vatulunga o le so fa nau o le teine au le leile nei o fa sulu he ilani avei e se ma nga yo le so fanga e fa tai le tama fa langi ona o e au le mai le iva nei o tu sanga la peli e fa manuia le li i lo wola e fa nga mo ia so lumna happy 9th birthday princess, may your days as lovely as you are. We love you, honey girl, from your humble servants, mom and dad. We love you. Alo faanga fo mayo ainga uma aunties and uncles from Fusisa for Tulafai, Utah and California. Mo molia tuai mo mato walo faanga ya mo oele a fine pele ya na mato filo intato filo ifo ka ko filo ila so ira wa inei le I pay sorry I Victor Vio ma San Valentino ya si ya le uso fo iona le fine ya masiona tautonga sunga ya peala Rapi Ave Williams masiona fo tua ya mo we leave to sanga fa sulu hi ilani ave
ia e so o pe i lo tina le. Ioi, le whanga mai a Godfather, le council sunga loia, ia e mesi foi, da oni urupo on TV. O lesi tātou aso whanau, o le aso whanau, o le tamaitai, au le lei, a o le aiku merakasi. Le angelu, o le angelu. Le angelu pau diu. A tau vai mai di tangata le fa ia tu matou posi va ai le fa pulo ka ia ervisi. Mo fa pulo ervisi. Wa ku ngei ia sau foi la ia sau pupu. Ona ngapunga o pupu. Wa vai fa pulo o mo e tonga le ia fo le. Ia. E fer wa i me pese ia ka palulu. Mo ko le fo la no ia. Para meu te fai tu. Na matan tato mua mai. Ia. A fa puro wa ku ka fara ere ango kere ka fara. A fa puro wa ku ere visi ia tuli me le lo ia fa puro le pe aloi. Ai ngao mai ia ko. Ko chamo mo ila lo puro. O tu vai te mile fo ka ngamo mo ila lo. Ai mai sea. Tipo que mo pole me ale o pole o telefone. Ia. La nga au mai mamuri u e fenka nga i lo. Le lo que mo pole ya. Que me ku ia oi. Ia mo meli me ka nga vai ba su enga pese ka nga mo em bolo. E o do ma ko nga fa vai. Han. Pa o meu que vai ka ure se ila i ku me yo o kalinga. Ale ale. Ya, eu vou su ango. Vou curar su. Ano ia da mais sai foi to fine kali. Gobierno fa kali. Ayo pa o mero te fa no ai. O ro was fa nga ai wa ele o ko ye o mea. A fai o ro was fa nga e quero ko marketi. Yo. La nga ko kere ro ko fica ko keki. E wala o fa nga o le fifi. So le o fa nga uma le ngia ka ko. O le iwa kau sanga renga uma. O inga ia ka kou mele te sau makalini no na varufa. E whai akua ngai mea ke nuare whai mai ia. E ke arati ngai kongi o ka wha. Ia wha. Ia ngai male aso wha nau whai. O le aso wha nau o le atalii i a RJ ua lotu. O le tama o le wii fa mau oa ale to fine ya Belinda o ile mo ke ngofo ai happy birthday ate happy birthday e kene haka ale vai o polia mo ko finga ka fa no po ai bele lo fa ko bero le uma yo meu muri uma se non ai fai casa pe ai ku se pe ku su pe se le ya pe fa manu e tele le to no ma se fo la tali e uina e sau fa la vela mato mo moi tai ai fa manuele tu la tonga ro suma lima tau sanga e na pesele a misa sai ku fo no fa mo bole le video le a fa mo pe a fa pe o ye se video fa pe na ole so fu ole a pe a lenga usu mai la boli ia le pese ole so fu fa mo le la so va ia ku ia ia tena va tu misa pele pe ia ve ia misa ia le war birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Audrey, happy birthday to you, Yamanuia loa sofana. Manuia loa sofana fa manuia lea tua. Hey! Make a wish. But don't breathe. Oh yeah, yeah, wow. O le mele o te whaia tuai. O toa o tau se pese ina pa o wha. Pa o nua lo suma pese. Oi ka kare ki kau wharongo nongo preo ki mai. O po olong kume. O po le ka woki mai. O po om kui vas.
Te ka ure ngore po ora ngai wo bo ka ko po. Nanga lengo fo ilo to de ala mau to. Ia, io. Por isso meu papel cai, eu vou eu super. Moro sa ori. Ole mea le tupu nei. Moro le nau wa e mea ala le yo vai. Rongo ngala ke ngaki ro fai mai maungi le angar pis. Ko mai se makfas ke la mako. Ia, o vai tu. Pe ya le watali el tamalo li moni ayafi. E fai ke ro le maka mare ka ka pupa. E tali ya isio na tali. Oi, fa ma si au isio na tali. Ono botela no atu tanga te vai ngo isio na tali le na mai dum. Ane la le wakali ya e dunga le fa mai malo san. E le fefe me moni. Wa umona tatou fa masino e taule me moni. Awa e te tali atu I vale ati reno toti. Era senda kuya misa. Ia kari ai misa peke kanga vifu ringu. Ari meu te whai atua. Whaftai whapitoa le ne e tau te le I whamawai. Mo tatou new HRPP viewers. Yeah, support. Yes, Mr. Paki Mola Toa. Thank you for watching. Ora mea mua le lo uofo. E fai o le fia me kako porkalami. Ai le misi ko mingi. Ya, e ui o lea. Te yetu le tau mai monga le vanga le fia. Ya, kalami. Le la tarta silva veao ya matou. Tu sisira mai. Ya le na. Ai tatou talo soifua le so taya. Moli toilo to soifua. Hopefully after tele le wa au mai ele uso ya mau. Ia contact details ale sunga ile komisina ofenga palota fa tele ole atato so ta ia ile aso tayau ono ole taimile nei ole vala fia tato e kasi gamia se uma festatu so tengo wala ngale te Samoa te atuso ia after hours for la o maro rosi komisina gelba ia tayau ena ole af so ta ia tuai ia hopefully e mo so tatu lo lao male fionga ile komisina ofenga palota ai mo le fiafi a siata flemalu sauni seleni ai mai se foi sunga le tau mo foi godfather matu fatu so fu Malu le hatu o lo feo ai au kila ni usila e tausa I dia di la e Samoa mo so se fa tasi e ala I alo ala no ese ba mi tiafu fa pela e mo tamaita I mafanau e tasi lava le fele o lo ai au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand I le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse markau down I le malai vale le e Veni Pacific New Zealand